Wadi ebi wo ho se wo pani nkronkro na ato a se wo tun so apoton so a eno so akwanya da ho calculator marker board drawing materials mathematical sets exercise books and a notebook se wo pe bible version bia for 2000 bookshop and stationery e wo Kumasi KO4 because I say munya pana mu betumi hu se de papa enoma ye de yakọ e bia ye papa ko hu ikrai ba na fi no on fi say wo want to be nyina bibia so nka se o because wo mo ko mo papa nche enti se nyoma ko yi o se nyoma ko yi o o mo nim but obi anu ha o sha o me obi anu ha o sha enti se o ko ne nche na ebi wo ho e na papa en fa ma wo mo tia e ni na papa so ye me papa ne se enti mesrawo ka wo ma no na wo mo ma o mo papa nche na wo mo ko ha de wo mo benya papa ne benya no de aye de o de eja wo mo kwan why na wo twi wo mo tan ya o mo papa no why I mean, school need the dining there because right now, when you're in school, you're high. What's a minute now for your back? No matter how high, school student, they're more coat. According to your size, it's only me what I said. Okay, I go we are wanting a change. I was a Nipami, Lupen, and what's another. Nipa for and I'm playing all your name and maybe maybe I make us all call Jay and never go to the baby. But so to me, Bobo, Nema, no bed will be about way, and I nip on any in your fire, I don't know if I did. It's a measure of bandages, because I channel honor, because they say Biniho, yes, if you are on a mobile money. A Biniho, it's your name in your casa, all corner, and Kakaka, or Banswa in your band near the edge, and I may map my make a passport on a continent. You bet you make a cannot their support over there. Oh, now that's a wood dining in our papa, so and I dining in our boss, any. Oh, to make sure maybe when they hear me. Why, you know, they are dining door behind, but all high baby and the Sika. The Sika, so you change now 20 million. Diner was a young bit now for Dini Pammy, and I nip about cry. Why, only says he can be kind a bit me, baby. Oh, Yanny has changed now was a living luxury life. To make sure I didn't cast out. Why, they are only hear me. Okay, I'm saying, I'm when I move say, all right, now we check now. Also, what can I say? Because I mean, say, oh, Muti said, which me, what Shana, what family. Then I would not so an obey name was soon the other saying, I never saw the home. I am not also. Oh, you might get this is we get my sister, but when that's what you say. Any of our myself, I'm also share. Nothing good, my baby for thy man. No one found Canisika, no one yet. As soon as I'm going to say, one day, mine. But she cannot walk for the other. Who ready? This is for the man 20 million out of one and balance my account. And so better areas 24 for their mama. Sama with their more one family behind. Now one is coming it's a lot of office scan 24 million now. Fabre, near Mama. And now, my girl, okay. Yes, it's 24 million higher. I'm not saying few. It's all done. My hands still be near you don't balance no we have body share and here night now. The it's a van out of the way. Mommy, I'm busy. You better be a bunny. So, mommy, I'm what discuss with the fire in the home. Yes. I don't know. Yeah, home better. No down, the grand of us, the
This is the organ, come with anything. Since you are never young, you say, about the amount can handle that. My meeting, I am moving. About 2 or the movie. I'm a 1 year discount. What's any power of this kind of man? I'm a one discount for many pounds. Manami of which any pound was this car or the ascending 25 million. Yes, this is in Barana, one prince. Yeah, the way of us were. FM Akoma mu nsam smo hinta and some Paul long some big oh no the hinta e bi ho a wonte I just Akoma eni Akoma mu nsam ti Maa Akos maji adwa enne ye fiada obi beso ose ne ye fiala ni nyina ye na ye fiada de e fiada kokko anase fiada tuntum anase fiada kales enti said ya wa be huni bia no na je se wutumi se no ano no enu ti bomode ade medi nka ka kire no me pa chew eni de kwan so wo hwe na wo hye se wo do Maa Akos na fe wo do bedwafo na kwia kwandem Pastor Julius 87.9 adaroma ya share program yi emma yen why enye sika enye ya credit no kra hia na yadema nye de bia mponi yadema na so wodo a wo ma yenti eya no wa share program no ede amayen Akoma mu nsam dwumade ye na yi wutie fridwoda ede kosini fiada so no hyane so ema me se etwagu a na je se Onua TV efa dwumade live yam yanka so Onua TV na osei krom any Kings TV one so afan live affiliate no afan live ede amaye wo multi TV ne so ene to betumi ahwa eye Onua TV or Sacrum TV and a fake Kings TV no ahwa no ho na mam no so ba Facebook no so a eya na waba Akoma 87.9 FM Bo Akoma 87.9 FM Facebook Live Akoma 879 FM YouTube Live eya subscribe Emma yen so said the city no na bibia enye kama na program yi enru echiri pa nentumi emwa omanfo pi enunti ene hye Emma ye pa na wana wafa dwumade ibi eye bo wo fie asafo na chese wabie speakers no atum sister ba bo wo fie asafo ene makuma papa sister ba wote ho den this in Carrier Zongo Assembly Information Center dem gaso filling station ewon kranza oraima no anobo ne adwuma yefo biatum ewon kranza fi woni diesel no ye nwadwuma tonton wutwam anu otobi Arimboat at 32 Enterprise ewo kwatwi ani brofo the towns ne security doors and wonom ton wo womo so ebiedi atum so obi antie bi Harrimat supermarket ewo ahenma kokoben asafo boache junction wow wonom so ebiedi atum Adepa Information Center kwatwi afati awonie wabie muku ha obi atie bi Big J taxi driver patch number 2 obi atum Big Love Radio ewo Spain Andrews anamanye patasia shoemaker obi atum na nanom chobat the junction obi awo ho ekwadidi obi atum International Central Bible Church ICBC asafoma Prophet Elisha Bu enei wonom enisi wom fon so sa se wonom sha eni asafoma no nyame enhwamo Reverend Makoni what sorry dem niam bia wo hia ono so woni champion filling station edition mo bonsuam ho ewo trade ma juanta forma me patasio biatum taxi ngoma taxi driver sei masani agawuli won ma biatum pa ko so taxi driver taxi wa biatum ba bia no kradua ne so ba bia ni wa bewura wo be hunu se won mu tietie omu hwe TV station bia kan wonua Kings and afe osei krom na ya radio so dia na 87.9 Akoma FM Atomic Digital Satellite Tedafo Junction wa biatum so kofi taxi driver tag junction wa biatum Joseph Fashion Josephine wono ena sabre bia no wo be hu se me ho ayefede a na ne matade a hye me bia mafade wono na fa ho ka fridge wada de kosi fiada Joseph Fashion wedding engagement eye baby a wo bia adwuma tade a wo de kɔ adwuma de wo de kɔ henefa Josie obepam e de asho fefefe enes kan wa ye denjo enye wo mo twitwa materials ne ntoma esan no
wonim dia woyɛ ɛno nti Fred Josephine ɛwɔ 0243 433 465 0243 433 465 na Joseph Fashion empam watade bia ma wo na mmom wo bom so wane meet me da sports no na edi enhwe ne mu na shane so emame say Akos special fried rice junction na ifie fufu papa bi wanom so ewo pechi number 2 wamo afa Jumedie live nyame na aye information center wama fa live bet mat saloon sokoban edem ena nyame ne mebuafo information center so ewo abinchi eno so edemu adwuma pa ene yeso sene eno nti factory demu rempemu asiedu Emma Oliver Syria Mix Kemaline Company Limited Tom Brown Papa ye ne wodi abedwa so bomodi ne kwato bi efagu supermarket anase provision store nimo na wo bi ba wanya biato Mansoa Herbal Clinic Mansoa ono so ewo Anwuraga Junction fa wo ha no yade ni na akwadan no Mansoa behwe na fe watutu yade no e de free ho Foko 2000 bookshop and stationery and woman be a wihia wasua ama wadi nim akonkan ubenya to amuzo Herbal Clinic waye bema yie no no waye bema yie no no bema na wu amuzo Herbal Clinic Dr. Amuzo fra wo bra na enim gwase mfata kaniba Time Herbal Center TIME where the brato yade ne so malaria bakwa na Time Herbal Mixture sanso and na 21st Clinic ye sciatica expert awobei sciatica no ebemana homene so Piwak Natural Health yani de 3P garlic mixture edupa wono mu a ebema wanya hoden abribia na woni yade eto nkwanta ebepai eno no yaba ne yaba mabedwafo ya krado Maa Akos meti adwam na je sabedwafo wo hade a na ene yemfantintim so e na ne he ayazi atenga bayira tenga enye na kamehu sasa amagani amagajia yehunu amagahoho entokwa bi video ya mede ba kire wo walla wana behunu se de yinta won crofo dem ne yipie yene nua ba bi ni nkomo Faiza Mohammed Madam boko de nyame adom shio alhamdulillah 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 okay alhamdulillah me pacho Messia why me pacho and was that just saying me pacho nyame adom me pacho ye wia me troto na me so Messia nkakra wo hunu me pacho enti Fraser and then we say a dia na to a we dia bedan Akoma mu nsem abedwafo me pacho dia to me ne se me tu kwan ko Saudi Arabia na mawutu na madika awutu ena me hia nzemani boy bi me tu kwan ko ho ko ye adwuma ena me hia no enti me ne no wo ho ena ye wo ba akoka ho enti minya akwanya tu kwan ko Saudi Arabia akwanya ni mu na ba ye ne nemu odin kakra nemmom enam se wososo mi mu kakra e ma me ye dai e koye enti me koye ne Saudi Arabia ne ko na enye koketoa emu odin pa one thing is one day na wo beduru ho no wo koye na yaje wo phone because e bia omo ye wade a wo be ye dai wo betumi aka a kire agent na se bibi enti me phone be se ye je me phone e na madam ne ka kire me se me mfa obi number nye dai e ma ne mfre Ghana no mu hu se ma beduru e na me de me bra panyin number ma no nti wo frɛ ye no na enko e na me de me kunu no number ma no e na wo frɛ ye ne call ye na me ka kire ne se nyame adom ma be ye dai ma beduru na emom ya je me phone no see you nti ye wo mu a be ye boso me miensa na aketua no kra na emaaye ena me ne madam me sorry ye na me ka che madam ne sa aketua ne se unim se untua me ka dia ene ye ma me nye dai enko mi kurom na o ka che me se mi kurom de se ye ba 3 months no ye na o mo de eno ato ho in case wo bedwane wa ntumi anya adwuma na o mo de eno aye dai atwa take it back na wo de akọ enti next 3 months na o be dai o betua me ka man kasa be ma me ne wote wo bre ma me ye dai me baby nti me twai ma 3 months no son ye
ma me je say scan de sende wo say fa koye passport na wo so ye dey fa tu kwan e bia wo ye passport ni wi a menye adwuma for next 6 months no na nyame ayemadom na ma bi o se kata e won so ayi your friend say stadium na o mu sininti o mu hia dom ena o si yo nti me send scan ma no ena papa ne ye ne passport ma no nti me kono so me ba panyin no edan ebubo akula no woni nkwala abrem ena akula ne nsa ekoto nkwan mu ma enam ne nyina ho woroye eye woni ne ba panyin da bia nyeme ne ba panyin medika wo mienu ansa na me hu no enti akwala no na ye se owo mu a ne nsa ne de ekọ na de ne bone tiri sa no wati agina gisa wo bono ansa na adwena ba ne ho so ena me brother ba akọ ma chiriba on de nyankopon fa ne kransie ye wa frim ena ode no call asamande osum ho ena papa ne se ade na ye ayi efi ketua bi akoda na adwene nim enti wo be ma ne nnuro ama na ye dey aso ama fi na firi won te se be da ne twere ada akola no so ti sa abre no so na akwantuo no so abeda wonam ni sika bia wo ho ena me deep freezer wo ho na me ka che ne se mayanton deep freezer na menya bi nkoye dey emfa ma akola no na menye de menko no o se da bi onye mankasa na me koye not knowing say wono wakwa akodi deep freezer ni dwa atowo e dey na me free ha no ma freezer no so koma maame no ene waji iska no 1 million kura wanfa ma me ba ne seje na fa hwe ho yale mi so mi nim na wo ton freezer no na wo di na me di na ma yibi e di ahwa akwala no na me di bi nso agya na me di bi aye lorry fe aye de akwa akra na ma matu kwan no ene wo so wo ma me nton nti me koye na that day na me koye na wono kra na e ka chem say that day na no ma deep freezer no so anwumre na me free akwa akra no ma deep freezer no so koma sister no ne sister na di ade ni ano no ma so koma no waji iska no se no oga wo ho no ne ga ne de tana ye ntimi tu free kumase akwa akra na se me ye dey me ko Saudi Arabia no de ga ne betena ade mo ho no ko ton freezer no ne ga ne e de tana ase no mu di ni waja me ba no me so me nim e ho no ko afon ho oden ntimi mfre fie ana ono nso nkwa na ne contact wo me madam no ho nso ono nkwa nso na me ye dey me frɛ no ena next time me di kama ne 3 months no na ye 34 million na manya 6 months nti the following 6 months biem no ena me sama ne 34 million sa onfa eno nye dey emfa start ne papers na ase na minya sika amasa ye dey amane no nti me wo mu 1 year 2 months ena me sama ne 109 million ni nyina gu me phone yi so wa ha sei se onfa nye papers na onfa nko Dubai ana se kata nko ya adwuma bi na echina bi so ono so anya bia ye dey ahwe me ne me mma no se waji skani na watena ha e dia for ba afoforo ene neti afi me frena o ka chem se ai ena me so da ye no o mo si mitu kwan a ena mewu ene mitu kwan a otu kwan a obewu ena ne krampa brochire ne krape ga na ha ya that time no so na me so ma bo me ho modern e de na kwato adwuma wo nkranza ne wo ampa me number 2 e de na kwato adwuma e wo nkranza Mr. Wusu ansa wo ye friend say weda adwuma ne bi no wadam wo bi sabrada yi kura obeka sabra me so adokono wa mitiri so na me ko me so adokono free ayi ampa me number 2 brena na wonya ntu kwan na me nya ntu kwan no mapampa mu ha se nyina 2 ye mapampa mu ha wi ni nyina 2 ye dokono so a siche dokono na ono no ya adwuma ben no ya adwuma ben no osua adwuma ai se wode ne kwato adwuma e kwato adwuma no e kwafa no nya adwuma bra me hu no nya adwuma na me ye people teaching na me ye people teacher e wonzema okay by emu ho no e na me di ja ye ne ko galamsi ase wotakwa woni be ma no a me ne no a
nti ye ko galamse ase wotakwa no ne ye ko bresa ene ye sa me san ba ye nti menyem me ba no na me ntumi nya galamse ne na me san kwa ye people teaching ni biem me wo ye no akla ne ya 1.5 year na me gya ye ne ye san ko galamse ase ene Yankopon kwa ye madom ne ekonya gold ene ye di bie ba ewo ho masem na sika na hweye ene ye de betena akumase ya timi su asi che dokono wa mapampam mapampam tu ye mitimi su asi che dokono efri ampa me eba nkranza because won nidi ye ese meto aduane de bre no no ti fie no what adwuma mu ho wo bi sa ne master obeka Mr. Usu ansa nju kokosoa we ni wia na ewia wo di kofi esomitiri so na mato aduane de ananti frampa me number 2 na me de abre no nkranza no wadi na masama ne lorry fair abra me nam fom bitri ye enti me ko ye nam se abra me akwanya ne ba ye na me frɛ me brothers e ka kire wo mo na me brother nso se that time no no nso anya dai oniska enti wono na me ne mienu ye dai ye bre sa e bia ne akwaje man ho ne ye mienu ye gina mo ba besia na me twe anwea ne frima ho no inside Akoma FM 80 ne ye bre sa na me ye dai metumi ye me yi na me koye enti me koye nso me so me ra mfi no ana me mani ni skan minim se wode aware e de atena ho mani ni sika no no madam mentima waware madam mentima pufa ba ko 7 e da madaka me baba ya ka 2 speakers ya ne de ton ade me deep freezer me niema me ba ya me manhu ba kokra ge na sa betena me dem ho me ankasa me niema ene wo yusu e de ya aduane me mpa ene wo da so asa wia me ntoma ba ko 5 afi madaka me oba besia no enti for me say enne enti me ba ye no wala me ba ye no me wo ho na me te se wakwa akofo oba na me frɛ no na me se Mike me wo ho na me te se yesu wakofo oba na me se wakofo oba akra me free ha che me free akwa be se 4 years no no enti wo oba akra enye dai emfa me ho because wo ye be ma ena Saudi Arabia ha sei no wo kɔ hɔ a eno de memma sem de yifrim bema bia ni ho a wonya bi nye ye wi obebo ye ho nkomo kakra ama wo mu tie no amokɔ na mu de sika bra wo mu a na wo mu agi adie no wo mu ahunu bra amokɔ bre e wo ho makuya enhwehwɛ ne phone no so lady no a wo kɔ bre ya ne nan ne nsa wonya do ne di kɔma na ese madam mensa ni fa wei acid ede na me de 109 million sending me kunu no acid na me say madam no wo yiska kese santi na me ho pre no me ye adwuma pre na acid hwiegu me nsa woro ye sede na me nsa na ho no ema sa me nsa na me de ye adwuma no me su ede na me diska ma no me su me se Mike bra me bra wa ha me nanti nyina pipe me nanti ni nyina go me phone so me twa de bae se Mike egu me phone no so ya nyina ba kire wo phone no wan me pa cho me ya de ni nyina ba kire me se Mike Saudi asetena weda na enye me 19 pai da so me 19 papa ye se ayi no ne nsa ayi ase ehwiegu wo ni nyina pictures no e wo ha se ya mo behwe adan to aso enti me ba ya wo no oba na wale omote wo ana me ka che ne se me ka che ne se nti me ba ga na be se ayi 1 month 2 weeks mpo ti ede na me ba na me ka che ne se Mike ga na me ba no me mpese me ba me ko Dubai ko ye dey e ko fa ne ma beton na me tena se na me hwe me ma ene wo se ekwan de me ma wontu biem na me se me ntu kwan me pese me me o se o ma me ntu kwan biem na me se me ntu kwan me pese me ko Dubai ko ye dey e ko fa me ne ma e be de beton eti me ba ye no me bedi be se 4 days e wa Accra me bedi be 4 days e wa Accra bibedi be 4 days e wa Accra ti 4 days na me di ye no e na me san ba me ma me frɛ no na me ka kyɛn sɛ Mike ma ba na me frɛ na adekodie ni sɛ na me frɛ na me mpɛsɛ me si me ma me mo so na mpɛsɛ me si
Kumasi ansa na matwam akwa Asante Mampon ti me frɛ na wɔmfa me frɛ na me wɔmfa 4th day na ɛtɔ na me frɛ no ɛna wɔfa ye na me ka kyerɛ ne sɛ Mike maba o ɛna wɔse waba na me se an na wɔse wɔ he na me se me wɔ Accra na wɔse Accra de wo yɛ dɛ na me se me nyɛ hwee na me ba ye ma frɛ wo saa wo nyɛ dɛ wo mfa nti na ma yɛ dɛ maka me da guest house nti wo betumi kura nka wo yɛ dɛ wo ba ye ɛna wɔse wo mma na me see you and your fasafo an ye day ehia me no ka che me se ono wo nzema ayi esafo amfa nhia ye amfa nhia me pa cho dan no me sika e na me de high ye high 5 years ansa na me gya akọ Saudi de ka pranim me pa cho ni sika nim nti no odadan ya wo odadan nim ene ne yere nyon nkwampo ne yere wo tu kwan no me ba chan en me danya me ha ya me ne tim kwasi abo 77 times 7 enti me ba ye no a me twa mu kwa Asante Mampon no enti me twa mu kwa Asante Mampon na me de ne ma me to wedding gong nyina kan wo se me ba ne ya ba ba wale ne nyina gu me phone no so ne nyina wa Asante Mampon nyina wa Asante Mampon sisi ameka sei wedding gown no me pa cha wo so me pa cha me na me to free no aba me na me pa cha ye friend Asase Michael me pa cha an wo free nzema ne ma me de se ne ma me pa cha ne ma me afrim ba ye friend Hana Asua na ne papa nso afrim ba ne wo fa ho woni guy name bia me pa cha ne guy name ya Asase enti Asase ho asem ne ye kan Asase ho asem ne ye kan Asase Michael nti wo to ne ma ne ba ne bra me de number kra be ma mo sisia na ma friend ono ankasa ne bra ono wodi na chi na mo bisa na asem anyina se eye entra thank you yanko ena me ba ye nti me ba ye no se obeba no wode safo ama me no wantumi 1 month 2 weeks na wantumi ntu ne nan ensi me nkyɛn no onhu me obi a wakɔ akwantu aba no enka be ma ne kɔndɔ ne yere sa nti me ba ye no Madam Fubi e wa Accra nti me ba ye no na me ka che Madam Fu ne say ni boy ne ye dey ye me enti me sere no so wanka me ho ankyekere me wra e bi kura me kwakwo hu ge asembe dey asembe ba e na boy ne kasa kire me sa boy na me ni hweye Madam Fu keke no me ni hweye enti me ba ye no eno ohu boy ne na me ne ye dey edi nkomo eno ohu boy ne number eno wo frɛ boy na wo obisa boy ne say wodi an ne me yere na boy ne say Madam Fu no no say ye dey koye wadam Fu no say oh Madam Fu pa na me kra me ba obetwekura o say me ba ye friend ne say wo yere kra ba ye no ensem kra ekoso nkoma anye den nkoma kasa anche ne sa akra na emse nkwaye den nku afrim na wo si yo na otwa aso enti me fu ya kita me kra ani abo ono na de bo ho be ma no ade ode ye me wotakwa ade ode ye me wotakwa kuro no mu wo se me ne be ma kasa hwe wo so ne oba na te eno ne bre be no bra wo free bra me free no wa ba ye no that time no kra na me hu oba no wo deny say wo ne oba bi ante nkakra na oba no efa Mike ne me number free Mike ne phone so say no oba no kra ni me number dada no oba ne fa me number frɛ me to a frɛ me no na me receive call no girl no your friend Akos wo free day krom what day krom or your friend your friend Akos what day krom enti girl ne fa me number e frɛ me to a frɛ me no na me gye so ano no na wo frɛ me bisa me say wo hwan ni na me say Mike yere ni e hwa na o hya se Mike yere ntimi nya odai wo Mike yere ntimi nya odai e na me say me Mike yere nti wo nya me wo na wa frɛ me na se ma receive call na maka cha say Mike yere wo bisa me say me nya odai ade na akasa se de wan ko school da na ade Mike no wan wale wo mpena no no keke e na me so me mpena no na me say ai wo me mpena no no wanko school a wo bre kasa wo kasa sua kasa na nyesa na ye kasa na o kate me voice ya wasende maame no e wa ha wo se me se wanko school me kwa abrochi adwuma be na me koye tutu bra ahya wo bra na me ko boye voice ni nyina gu ha ye woni nyina wa ha me ba cho me woni nyina wo me phone so
mankasa ena mbisa ne se madam na mentema me ba ye wo na wote dan nim mentema ni ho hwan na afa ntema no me de wo ntema ye dai ni na wa ha e ma ne twa ntema no kra sa se ne me bisa me se entema no wodi ani ena me se dai manfi no obisa me manfi no obisa me what the pressure ni na voice ni na mo ha madam ena me bisa wasem na wonye dai won reply me ena da wa ba online ada wusura na ma me reply ena me so me ma na reply say me ni ati asefo ne kasa wu ni munyansa me voice am kan ye ni na gu ha say na me so me ma na reply afi a chire kura na boy ne ka chem say ai girl ni good me ni nkambom fa hin kosi hin ena girl ne frɛ me girl ni good kosi girl ni good ent me ni girl ne nkambom ni enya akorafo ena girl ne frɛ me na me ka chem ne say wo de twa so me na waba mikunu so mikunu ho ena wo betwa me nti se wonim se wani gi boy no ho aye dai fa no me ba cho fa no oh madam mintumi mfa ye nyina ye ntena afide wo mu anu wa frɛ e wo mu anu wa frɛ se na frɛ na wo no wo frɛ me no wo ba be ye me investigation investigation by wo ye me investigation se me pe boy na se me pe boy no asema one me be kan bia no no waka akɔka kyerɛ boy no ntie wo mu na one boy no nso nkɔma omudi ye nyina no ade mu se be wo bia won ko school obe send ade ama me no wa send voice na one boy ni adi nkɔmɔ ni nyina Emma boy ne ka kyerɛ ne sɛ me maame agimi me maame yo odwan wa wi bonto ama na dwene nyina adane odwan adwene ni nyina gu mi phone so eti ga no ne wo bedi nkɔmɔ ga no ne me bedi nkɔmɔ no asa akɔ ka kyerɛ boy no edi hu nkɔmɔ adi me maame atem ni nyina na phone no record no asa send ama me de nyankopon bɛyɛ sɛ nyame nim sɛ wa akoma pa Africa de okache boy ne se wabo me medua ensem bebre recording ne de bebre e ka se ebokra 1 week kra ye monwie ndie nokra enwi asie kra no land me sending ni ska wose wayi bi ato land wantumi antukwa wayi bi ato land no na mba ye na me se mkofa ne ma wo Dubai se Saudi adwuma da enafom land no waye waton ede na ya ton land na no watam sika na 100 million wodi adwane bepem na mi hu be bi odi afa na kwan be so na ofa so dwane ye me pa cho kwan na ofa so dwane ye se ye ton land no Sunday na ye ton land no yi omo be kan land no wadwuma ko mo di sika ne eba Thursday eno ofre nipa ne ka che ne se woni fie nti me ma ne mfa sika ne ye dai emma Thursday no ena nipa ne start twen so nim say Thursday no or this scan ba me de be kwa akoto bank enti wo ma Sunday no ofre nipa ne ka chen so ofie na nipa ne this scan ba ye enti enyina ye bo scan ano na ye 106 million okay 10,600 60 cities 10,600 ena me fa 600 no e di share me bag nim ena brother na wodi yanim ema ye dey ye ton land no brother ni mikrom ni no nti ma fa ne se me brother ba akopɛ okay ena wo frame nti ye na nsɛm a wo keka no brother na te se wo so wodi sika ne bedwane wo mo ton land na sika no land ne mi ankasa mi sika Nika prenim wujidi me pa cha me jidi pa ena brother ne frame na me ne mienu nyina ye call brother ne nchen ena me tu pununum ena me tu safo ne share me bag nim e ka sa 6 million nti me ne kasa wo dem no ka cha me se me ka cha ne se me di emu 200 cities e koma brother no because brother no wa ya ade pa and was see you me kra na me se me the 100 cities no se me mfa mu 200 cities nkoma brother no okay and I'm see you ana me ni mienu nyina sole call brother ne ho ti ye kodu brother ne ho no atiefo mo hwe de si wa ha o eno o ka che me se de si wa ha nie obenum Guinness wo so obenum de Guinness obenum de Guinness na woni ska hye ne bottom woni ska na se me na me toma ne die nti wo fa sika me ko ba ye ne me yi me bottom sika 20 million e de support na adwuma wo ye wa asase tre
ekoto pumping machine e den na me ba ye na again ni dwane no ni pumping machine ni bibia again ne sesa dwane ye se ono omre emma ne mfa nya adwuma emma me metna sinni no one ne bre top pumping machine no na wo kwa Saudi enti me ba ye no me ba ye no ka che me se akromfo awia ne pumping machine enti wasrɛ me amemmoa no na nte saa wonye sika mfanye de emfa nhwa akwala no gen na ye kromfo no hunu gen na ye kromfo no se oye kromfo ampa nko wia me ntema ena me man 20 million ena ode kɔtɔ pumping machine ene ho ne ma na wo hya ase se wo ye adwuma okay tu man Guinness sika so nkɔtɔ Guinness me man Guinness sika so mfa nkɔtɔ Guinness no na me tɔ Guinness ne ma no me kra na me tɔ ma no ena me se me de alcoholic drink de me nim no me dia ne ayi your friend is a non-alcoholic ena me je malt baako enti wonom Guinness no edu half awa na ode ne nsa so ne yam wo se me yefunu ye me ya wo kwens wo ho na me se toilet wo fie na wo nko fie nko toilet na wo be ko toilet enko fie wo se se ne me yefunu ye me ya ntumi nnuru fie public toilet bi ben ho ntima me 50 pesos na me mfa nko na me to me bag ne nchen 50 pesos hyewo na me yide ma no na me seje na me te ho no malt no me kra malt no na me num biduru ba bia enti wo call ye be 30 minutes e na me bra pie ye wo call toilet no be 30 minutes no ma ye no se wo e na me sole ye na me se na me friend phone so wo mfa e na me bra pie na obi sa me se wukunu owe na me se wo call toilet do se won call toilet owe adwene ame mate asema mate no boy no won call toilet ka ho ye di America kodu ye no akọ bupuno no ayiska no wo yi wa 100 million na me boy me kind 50 na me de ayibo mu no because ye no akọ yi ska no no wadwane eti ekodu ye no na chese efie ofo kire se enu 2 minutes kra no de fa kire wo ye di America what di America afidi e friend phone so on fa ye friend phone so on fa e na me ne me bra no ye de ka ye fa drop in e chesi no watere de ye kodu wa ya hu no se na wode akɔhye ga ne krom de krom wo hye wo 4 days gen no fan pumping machine eni ne niam di dwane ye no na gen kura ba ho gen timi ba dem ho gen ba dem ho abra me wo ho no oba no wa sha ase ese wo su e wa na ma pie na mama wo mo kwan oba ho no ka kire me se me one me be ko se me ya hyawo wan no gen no e na boy no so so ne kon entoka ne de egu phone no so e na egu phone no so enu na egu phone no so voice ni na wo na boy ne bisa ne se adai e na wo bo me yira hyawo wo se wo na wo ka kire me se wo yire koye no ahyawo na okobo ye etifo entokwa no ene ya de mu behunu de anyamia se maka kire se wo akoma mu nsam enu ti no eya akoma mu nsam ne de ye rewura tokro ni ntwo no de mantwa mu mi ame konkonsa ni dada konkonsa group mu ho Facebook ne YouTube konkonsa group mu ho ene mo cha ma mi ana mi si hai enu ti ma rewura mu entokwa no ana ekoso no why na eko ge no ene mi kunu no ye die nti na woni wu kunu no eko wase me ya ahyawo na me ko ba ahyawo bra oba ayo na odi matam se me ya ahyawo ana so odi matam me bebo voice na kire boy na boy ni ntie nti oba dem ona nkasa no one me be ko obi a waba me dem one me be abeko me dan na me haye one me be ko wawi a won toma ka kire owi a me ntema no asa be wi a wo kunu be ma me pa chan wase wa anware me ena me yesilemni enti silemni ye nwale wa be ma ne nya wodia ena otimi wale bebre na me say okay me say mate na mum wase me wan si di kura nko na numu da fa hin kwesi hin na me say okay mate mo wi video no ya munya na mo fa video ne to so na me ka kire mo se de besi entokwa no na wo be na ne to hwe wiom yi na se wo ba na sabra no ba no na eburo be ma no uko be ma no na ne nsabu okọ me mami ne me papa fi okọ buru me mami ne me papa
me nua ketwo koboro no na wo ka wo se wo ka yekuro ma bosom e ka yekuro mu nsuo ka ye de no ade ne nsa bofo akonwa so sei na ne nsa buye ni nyina ma twa ni nyina da me phone so ne nsa ho no ye sei nti ge ne ba ho no ene wo kire mu akire ge no na ge ne sha ase so obedi matem eti wo sa di matem no mepa odi watem no ba bia bedru bia ne de ho de no ato so eti yedru ntokwa no odi matem no pastor mpacho mo metra ni odi matem no e na boy ne ka kire nse voice no kwa wo beti tobo mame na ba bia yedru ba bia na ma kirem ba bia yedru ne ye ntokwa no mepa chaw e na da so no enti wo hwe ni nyina no ama commentary enti wana ne koto dwagu fam ane to hwe me pa cha oba na me kura na Eya sumu nsam dozo. Rafio. Oba ni apega ni tru o. Ewurade asemwe. No be ma na by force. Ba ko ko wonya dia by force. Se be ma ne se adan na wakwase me se me ya hyawo na oba ne se be ma ne ne ka kire ne se mimi ya hyawo ene o se da be no ka wo se wonyan no wankirem voice ni na mama beti se de be ma yi di se be ma na ne nsabu and fight yeah and mimi video ye na ma ko se be ma be okonkon na pampam no si o wosi oba ba so na to a kire wiem wosi oba ne kon so another ya hani o ma ewia simu nsem do so na se we kakra bi nka ni turu mu ni ada ho na ba me na wo ho nya den a we ya kokko kantokwa ya kokko no ba nso wa kantokwa kase ntokwa kire na o bu faso ho no ama ni bi ho na ge no ho di o na ge no ho di o si nwan no na ne ho den papa na ampa so ana akwanyam na we koso me ba che ya akonwam sha enye wo munje wo mani enye wo do de mpacho enye wo do we de ntokwa enye wo do wo munje wo do akira wo de ntokwa nkasa so wa akoko duro na we nyina na eti wo na wu jina ho hwe me na me video ye na no so wa akoko duro me renche so pen wa kofa hinta se mampa akoma mu nsem ya hinta se mampa anioma epiepie wo hanche se akoma mu nsem no in fact anioma wo wo hwe amadosen wasi ye e shamba rocky wasi bros fight oba ni ibu no Christian ma won de wasiri ya wo wuri ya wanya na makwa manfo tatamanfo ntimi ntia se the reason why am to kwabi se e koso na onsenka maami nka boni a ode aye won sen ma ko nka boni pa ode aye pan ne se wo wiase mema bi pa ma te sa wo na die no ko ode aye wo a hwe na me de ye me ya ne se entokwa we so koso wo be ya wote ai ni fia wode ni sika ono ani sika ode ha ne ntan emu ana sa de ye koso ade a wudi se mi aya re hosem na wo ba ya wo beto yonko ba ho no enti wo ye oba wo wani bu ade ya wo feri ade ya enti wo beto yonko ba ho no aka ye be wura da mo ho oba no kra wono wa wale ene ni kuna wutu wo se oba bia ba ni kunu hunti ene wa ja ni kunu no wa ba be fa for video of the day and that's one video of the day and that's one. Can you imagine the concomitancy? Na wa yura hosem wo woni wo bi ba be koso no ya hye ni wo no akasa ni dem apura wo no han dan no enyama egu ho wo no ne han ye edi gu ho oba na wo akobre wo Saudi hwe ne nsa bra wo mo bra wonim se ne kunu te ha na odi sika ne sende na wodi nsi wagedem on feri ade wo sava da mo ho e se ba beto wo ba wo bra wo ho eho e wo ho se tutu ni ba na wo wunya tutu ni ba aka wo ba ye beto se oba no
niku ne yere wo ho no aka yewura ho kunsura de wanyame amoa na obey kura owa adwene pamawa ko de ade bebo otiri makum okay akanya ne se ba man ya na amoa wa hye fom nka weyi na yese kunwo na me nhyira wo ya to aso enti no ntokwa yi fight and fight Faisa madam akọ so wo ho wie ye no ye hwe be ma no aye ka ne ho asem no nso me pa cho be ma no wan me ba cho wa wi am sika na adwane wadwane ni foni no mondra wadwane mo fa be ma no a wo ye behind of this entokwa no ye behind of nsem a ye kan nyina no woni me ba cho an woni e friend asase Michael asase na se we be ma kintina wam wei na wase wotu kwan ye obewuo no wase wotu kwan a wo mbeku no kwamo wase na busuafo beku no wotu kwan na busuafo beku no tina busuam wase obi entu kwan da Faisa me ba cho wase na busuam obi entu kwan da me sister ba ko ne ma me ketwa ba ko sisi a wo taki sisi a me ne wo kasai woni me kasada wonwui wakọ Lebanon aba asa akọ Turkey otu kwan kransa na me betu kwan enti ba ma no me pacho so hu ni ba bi akacha ne se ye hwehwe no onie obi a woko ja ne nan aba 30 minutes no obi be yi obeya sotre se wan kohwe okunu wokọ ba ma ya bu akoyi bu dan nani akoyi asase ne sika no wotilo en wode adwane no ni mfoni foforo bi o ho a mu mfani nyina nto so na ye hu nanim no eyie enti mfoni ni da so unim no a bomo we so wone hwan na gina we wode me ba na wo ba wone me ba na me ne wo ye no woni okay ti wone ne wo sen me ne wo ba ako akula no wanya 7 years ansa wutu kwan no me ba cho da bi me kwa na akula na ye 2 years na me ja no hokọ ye na me de no kwa me maame wo maame aha en wode wo ba ansa na wokofa ayi akula no wo me maame ho no oba ne number wa ha mema sa oba first oba na wo fa no me frɛ na ma mo ne na akasa oka kire oba ne se me ma wu wase me ma wu aja me ba no entie me ba no omode na akoma me maame wa akurase wono so akula no baby ote no no onye dai ompe na okofa akula no ode ga ne di na chi kofa me ba no ewo akura na ase de baaye wase me ma wu wo no wa paake me niema asi nkyɛn de ntima kruso se me ma wu ama mabusuafo nya me fa me niema ma chiri matu kopie so ma chiri ba na wa wu no nyankopɔn fa ne kransie yie okopie so wase me ma wu ma chiri ba no kɔ hɔ ɔka kyerɛ ne sɛ ɔba na wo hɔ no ɛyɛ ɔno ne bra ne yere abra wo ne ne da mpa so ne gɛ no yo aka kyerɛ ne sɛ wo me ma wu no wase me ma wu gɛ ne yɛ frɛ na ama na yi ne phone ne number guma ma ge na asesi a woni me ko no ekọ ne ge no kokon ye se obebo ge ne dua wo ba ye nso na ge ne tia etemi kunu no hu wono ne dia wono ko boni dua ono ko boni dua ba wo dia ne dia ye ma ne fra wa sha woni me ya shawo o si China na mako abroche papa bay keji madam ano no so kira dia wen university wan ka se me kira dia ko si keji na me sua dia na me sua de o keji me pacho mo fa boy no ye hia no tine picture ni de mi ya pa ye hwehwe no sika no onni da biara da e wo so de ba so wa mene obefe e de aba enti ye hwe e bra wadi sika ni dwane ye no me pacho number ni mo friend lady ni maye okay wadi sika ni dwane ye no e de na CBM me pacho wadi sika ni dwane ye no odwane ya me bra no ko chesi no wono ofre me boss de wo ye nkata na mama ko Dubai wo frɛ no ka chen se bra ben sik land ne ya to na me kura me mo brother na ama ne land ne ya to na sika na mafa na bra ben se na dia wudi sem na wo ye ne sa no nipa no wo kwa akofa ne ma ba na wo fa sika no wo fa ne se mafa untimi nya me hwe ena me boss frɛ me na obisa me afa kura de nanse nsema ofrɛ me ka kyem san wo ba soma me ya behwie aseda gu bi so obekume wo bebo pa me akume me ka se me jai no ono wate se yese mafa boy
na me ma fa boya wo be soma nkromfo ama o ma ba ba ye de abehwi ase da gu ni so nti wo soma na damfo bi e ma na damfo ne ba fi ho na damfo ne ba yan wo ba behwe me ma na ntena se kura me pam ne ma ne pie ye wo ba behwe me ne akwala nam se akwala ba yi obehwi ase da gu obehwi ase da gu mi so obekume obebo pa amoma kume Ghana mrashe ne nsam nti nra chi me friend ne ka che ne sa akwala ne yale dendenden odaji amframa nyina si ne so ti wan sendi sika akwala ne be dey ebewu o ka che me sa akwala ne wo obekumi bi oni mifie obekọ akọhye mabusuafo nyina ekum wona ni so papa o so obekọ akọhye me papa mo asie nyina wo so obehwe ase de agumi so obekume asemwe maka ni nyina kire na busuafo no akotwa gya so ato wo busuafo obekọ akotwa gya ato mabusuafo fie obisa me sa akwala ne we na me sa akwala ne ko school Maris wase obekọ akọfa akwala na me se kwai se wo na wokọ wodi akwala ne ko school mu wa kọ na akọfa no oga chemze sa akwala no wo me ma me mo ho wa asante mampon dia obekọ akọfa akwala no wo school na me se wo de se ya ban school wo betumi akọ dede no afa no ene ho nso me bra ye teacher ni wo ho untumi nkọ ho even po betumi akọ teten dia wo betumi akọ teten ba akwala no me dey na to boarding school o so obekọ akọfa na me se wo nkọ so obo mmade no betumi akọ ho dia wo nkọ but say wo bisa ni ska wo de ma ho no me bisa ni ska sa akwala ne yale wo da hospital wo ma me 2 million wo send me 2 million na woni baby awo wankasa me nim baby awo me pa cho da bi wakwa kosi no oni ho me pa cho da bi oni ho na ofra wa wo misa nsa hefa no o so won kan nem kan china ne momo no waka se emfie dukura na se wo ba na me ne be mate ho a obekume no nka se waja me na asem na aba ene woko na mbisa nsa asem be na aba ai misika ye sika no watam akọ no disika na koto bank njo offer kan wonya me ye no enya se me ba cho enya 5 months ni offer kan of January ni musumi numuni me ba cho an wo hu nanim me pa cho de ba wo friend dey offer me friend dey offer ono a wo ho anu wa frɛ offer was nine offer akade opese oba be fa me ko ba bia owo no ena me say omra me fa me afide oho a wo se an me ko wa megu nanimu ase megu nanimu ase so obekume abra mabusuafo bi anim ba bia me wo yo ena me see yo mate me se me dia e ba na obeba abefa me akone ne hia na me kum na obekum ato atwen de ende hia Akoma 87.9 FM enu nti ye kwa aba ne ye hu die nti ababa yi eba ye twa ye ho aba ne ye twa ye ho aba no Mr. Wada enko baby ya na videos ne pictures na de ene ne dos enu nti kwaso an ne ye ntena e wa Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM and YouTube Akoma 879 FM Onua TV Osei Chrome TV Kings TV wo hwa dwumadie live e wo ho ni nyina e wo multi TV no eso video of the day ya de to so amount ebia na afei e na wo ba Hanetete no ye nananom ede hama ene enubra ena esayade ena adaje ne ho se wo bepuna duro anaba nu aduro enu nti ena manso heba clinic se waba dia maw ebibidro nko ade fo wani chi omaso ye eyade ben ena etete wo eyesiche yade mojabro so aya na wonsa ne wonan ayetititi woda wontumi enna ewo ho a na wombom eye wo mre na mo waye no fon wodwonso a entumi emmayi se wo ye bema se wo ye oba wode bibidro betu sanyare wanyina ase enkrobata ne doso Mansoa Herbal Clinic se Kumasi ha for wani chire Anwaga Junction Asokwa New Road kwane so a wani Melcom warehouse no ene di hwe ni mu se wo pese wani Mansoa Herbal Clinic empanifo ebonkomo a free number 0503528011 ana 0549648362 Mansoa Herbal Clinic tisawamba. It was you. Emi niaba mi hu wache pa na se oswati o adan bo akwasi me da me na me hu tete mi ankasa me dwonso saa amade achi a na mani so eye mi wisibisi me num so pii esichire so ewo me dwonso ni mum eni wonya diabetes so no ko hu doctor na ani mako doctor ama doctor kase esiche yade no manya bi watwa mpane insulin ama me se me ngonum prenu na fe me num tablet bi so enka ho enso ni nyina de tie anete ajwa we de nye insulin
insulin ana tablet asembia for need to Savior food for Dr. Savior kofa duane bi aba ye fe ne Savior food eye duane keke na so wodi no ne 2 diabetes ase complete a doctor fo nyina agiato nti famu sesia na pe Savior food bi na wo siche yare no e ase betukura for Dr. Savior 0577 201495 and 0555 789698 Savior food etu asiche yade ase kura middle now then I want to why stay for eh ono kwano no jama wa bre Akos sani ya mensane me na mu twetwe no emu aye titiriti mentumi mpo nsore wo hu na enwanwa enu me fridom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echeye natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Kofi mpo ka kire me se he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture wo ko tojene waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hum edroi enya mapemfo ema wo ma nofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, and Angelos. Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Yediaba. Ediana diaba o hajisi ya ominyasu. Eye Kema Line Company Limited. Omo Oliver Cereal Mix na. Omo diaba no enwo da run amebo no. Tiye papo. Eye Kema se. Na winim. Ubetimi edi wa dance ya aje se bi ka wo katre masohwe. Obi etimi di bi Oliver Cereal Mix. De ye pa. Wan de ka se pintin bi ada no me. O di dia aduane enwanu no wo mu. Eti se Oliver Cereal Mix. Oliver Cereal Mix. Egufu ahuduo bebre. Ye wo Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Mix, Oliver Millet Mix, Oliver Special Mix, and na Oliver Mix minim se ebusiano obi benya di opewom boni pa ho ban free stroke yare na ho cancer na fi diabetes enti ebusiani nyina ehia Oliver Cereal Mix akola di penye di akokra di abrewa su be di so ate ase ane se wo ko ado enunti se wo pe Oliver Cereal Mix bi etu aton ho a 0507 169417 0507-169417. Abusiafo na na ma ya to me die. No. Oliver ask for more. Eura, inti wa hu se me gina ho a wa pia me sei. Bra, wonim se de mani ase abreko pe time heba me shama me ni mabusua. Enka wo kase me pia. Me so no na me kope bi o. Oh, sir. Na se malaria de. Wadra anytime heba mixture. Enya enunko de na num ato a wontimi anidie no. Wadro anytime heba mixture. Edro yi ansa na obeto bi no hwese wakọ hospital anasa lab am ya yenhwehwemu ahu se wo atri de malaria yi bi ansa. Se wo petam heba mixture no bi ata. Fu ani kire KNG Heba Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so atonsu Monaco Junction herbal shop drugstore ana pharmacy shop dodo na onsa ebeka bi tam ba mi sadrei enye ma oba wa fa afuro de wa ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu kayo set time ni TIME FDA agi adwadie nkratoa yi atum 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan ya no masan de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asan de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahwa udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert Yamwakwaba Ediba Akoma 87.9 FM. Akoma FM. Medie no. Aswan wasugu awutie na. Me pacha mo san friend ma me biem. Na yenhwe. Ti sesei pa de enti na wo ba ye. Na fe yento aso. Me pacha de me ba
me ba hanti ye misika no obi amakọ bre Saudi enye izo Saudi abrabo nye easy me nsa me nine wonna wada 3 hours 4 hours the whole 24 hours so wa ada bro so wada bro so 7 hours makọ bre oba besia ma bre atiti ma huma bushia o ma huma bushia jira so mame ye di etusi ani a kire mre hello yeah hello yamwa mejo so yo ama wunim Faiza Mohammed kire no sister me pa chom patasi asase Michael get now call wahu mahu yo nyame enhira me pa chewo mami bisa kwan ba so na wo fa so a wo hu awraba yi Akoma FM 87.9 ama bo modi ada na efa ne ani woni nkomo ye penchire mu kakra bi ye pese ye hu sa ye no kra sa asase e ka kire wo se Faiza ewu wabra wo bese wo pe no yenko kasa me pa cho Saudi abrabo en fomo mensa acid hwiegu mensa enye easy me 19 nyina me ye wo me 19 pai da pa cho yana mu de picture no to so nensa me 19 nyina pai ye me wo baba sia ma hu mabusia o me pa cho mu hwe o ma hu mabusia Faiza re mensa ni o mensa o mensa ne subi mame ena me nine sheni pabansa brother sister papa mame wona me nine me 19 timi paisa na moja eba ensa no ne dia to mabro ensa no ne da sheni pabansa ayese wenyina me dia mane usika wo dia kofa me nyonko ba oka chem sa shawo na me ko boye ma hu mabusua o enti misika na mihia asase Michael mihia misika o sika 100 million dia me de mane wo 180 million mihia misika me pacho enfoni na eguso no wadawro ma me pese wo hwe bi mame insa acid mensa no mensa bra me ko bra ye nie mensa me pa cha mensa no bra me ko bra ye acid ne me 19 papa moja etu mi se me ko anadwa me na Jisa Vaseline am dia fafa so na Vaseline no kra na edu bre bi kra eden jisa me di olive oil nam dia fafa so mitumi na ma send you scanty misika o asase Michael misika we kra de mi hu ni me nine yemu no etu kro e pipe asie no se eyi no acid na wo de be horo ties no so no suwa nyampa boa eyi anhye na wo hye chele ya wo be wie na wo nan ase nyina apaapai kasabu hon so enframa no ene awia ne sa awia ka se ebo a ebo na mmom awon so ka se ba nso ana aba me nine ne me nsa na da so no wa tam misika twane mo dia na hwe ne hye maye hweni pa bansa ensa na da so no ba kunu so ana acid no ma ne ayi no eno so mo fanto so ma me eno kra ye mi hu na we kra de ehu sister adai na wa hwewei wadi sika wonya gidie wo mu Lebanon ma hu mabusuani o ma hu me ma ne me papa omo sha kura se do carrot da bro na me pesa me no mienu ye bobranti nanka minim se wo beji sika nanka watu kwan no nanka meba no so anya kakra me so manya kakra ne ye dia support wo dia kwa wale me ba wa sa wi mi sika sa adwane enti mi sika na hia me sika no ese meti wo ikura 1 cedi kura etoda kura dem ne beto aduani adi kura eden wa hwe ensa ni paba de ba wiase se pro
say ye de yo wo a wo hwe me na wo bi wo Saudi wo bi wo Lebanon wo bi wo ehifa na Kurdistan Libya Oman Oman Kuwait Kuwait Qatar kra de ye na wode sika bra wo na wudi ye na ene akoma mu nsamfo ye fra wo na wudi atam no me pa cho wo hwe we ya se wo hwe we ya wo be fere wutri mu ene mani abre wo be fere wutri mu wo yonko ba no akobre na ne nsa ye sei ne 19 ne asset no de sika ba na asase wako wia de ko workouts me hwia se de gu so hello ne patro mo san frɛ no wako cows me hwia se de gu so mekun metwa jatu mu me patro ye unua ba bia ne yedi we di na enya asase nko mu amaka wo hwe program ya wa fere wo waji obi sika die Saudi no won yema onya umu gidie diska bre wo na wo gidi ye wo hwe program ya be fere wutrim mani abre wo be fere wutrim me pa cha wedding gown na okoto ye no asase na ka cha seto eni aka che me se obo hello asase me pacha asase what menka hello me pacha asase gina so won kasa hello enso wotie mi o radio bi wo machi me voice wo radio ni e wo machi meti me voice wo ne radio na wotie ni so kasa hello me pacha wa kasa na ne voice ni effect moment check it we ne ma me why asase na to say me pacha mo san France asema me bio madam Roman mani abre asase na kacha o say toto wedding ho ne ma no me pacha o ka kire me say me ba ne ya ware enti memua me ho memua no no onye dey onka momu wale me no wagya me ho atukwan wase mo ba no wase me ba ne ya wale no atukwan ansa ka kakra me beba no ka kye me se me ba ne ya wale no waye dey no atukwan no suro se ono obetukwan agya me a okay hello asase Akoma FM me tin we chese kasa na me tie but etie 40 aha asase ya ofuni ye ma ye ni nkomo me pacho asase peso kasa enti se de sitie bia amoma ye ne kasa na ye hu the side of the story enti wase to wedding gown bra na so no kasa siesie ho na wa ba mama wa wase me de metumi ato no me nto no no nso ntobi na me ka chense gon ne de meto na me de aba ne ya wale nti ono nso onto ntema na ye de be kole fi no onto ne mfa nko na o si yo wate me pa chewo ya sai me pa cho hello asase hello me ma fini yo minister krono hello aha se dia ye sa woti me wakati 100 be friend 100 o mouthpiece nya ye mouthpiece no so na kasa go phone ni mu ni abete na enti wo ye wa fam dia me pa cha gown no gown no ne ade ato so no enti wedding gown ni e me pa cha ai ade no he wo so yeah utie Akoma FM me pa cha ne wedding gown ni e a wedding gown afu ani no mi ni so be wedding na ma mi ni say ye be ware se me ne na atena ache na me so ma ware ajaye me ne tena ye ko be 10 years hello asase hello asase mete won kayan kasa aha me ma fini yo me pa cho me ma fini ye nti mi nya ba nti na ye ka me se kwa de mu da ho pa nti mete bibia okay na asase ni fa na wa sese me pa cho na wani me pa cho ma mi akosua ni e
Akosia. Mami Akosia, me ye adwuma wo Akoma FM. Akoma mu nsem dwumadie. No kwasem. Na wo wa he. Tisa de baby am wo kra me wadbam kra no na me hunu pa kra na mapi kra me no nkase. Baby a wo sese watu akwatena hene. Tisa me ye adwuma ba wi ese forest. Yan ka ni chegalam si ye gunti. Inti wo sha forest baby. Na wo fi forest no aye a wo koda he wo aye na wo ti sese yankasa. No wo bo ase. Wo bo ase. Yo, na me pa che wo Faiza Mohammed wo yere. Mo da so ware. Na mo wedding no mo nya ye. Na pa to hana me ni kese. Me se ya fa me ma me Akosia Akoma FM. Na ezi. Mo san friend bi em. Na enti se wo totɔ wo niema. Na oba ye no. Na wono so atotɔ de wo se wono so betotɔ. Wa ntotɔ. Ubi sa no se de. O ka kire me se de enti a wa ntotɔ ne se ge na wo kɔfa no no. Ge ne nyemoye. Enti ge ne nyemoye no. Ge ne o ka kire ge ne se ge ne nkoyi ngu na wone ne yere ne wo ho. Na se me ba na se wawo ba bi a ebeye me ya. Enti ge ne se won koyi enti ska na e wo no hu nyina no. E na o de ma ge ne ye dai. Ekoyi nyinse no ti ge no koye no pamu ge na anajo 12 o'clock e man ge no koye nti ge no koye no okoto aduro ma ge no mo ye no e ba no wu ni yefunu e ma ne maame eno ye ge ben no ge na wone ne wo ho sisi ana Akos no. Hello Fai ayu ya kan ka passive. Yes, asase. Hello. Asase. Me madam fi ma fi na me fan shem di na me nya kwan no kasa wai. Aya se be kakisa me sere wai. Ba where dia meti o meti. Nti yanko so. Wo che so enche na sai kakika. Me so me pese me ha mo sa. Sa hu. Me meti wa se because that be be sa branch wa. Etu dia mo man nye why? Na ya mo sa friend na kire. Ai mo man nye. What say? I must be no any network and I must be. Akoma FM. Now we're wedding gown ye dear. And yes, some kitu. Well, now go choose who had me anam kotoy. That's the way they say, as soon as I say, at the dark to you. There be a seminasi, netin wo. Ada me ba mema omo diaba. Ada o ba ne mema omo diaba. Gana nkasa me beba. Wo ba no de onye ready so be ware nti. Onye ready. Wo so girl ni koyi ni nsen oboka. E ko ji nyina e ko akola ne wu ni yefunu ma na ko ye DNC. Tiska kita ni nyina na ode ko ye. Eno nso wo ye ni nyina mi ntira. Na me se me ma ne mfa me din enkodi ne bone. Because maybe sawa wo senyeme ne wo ba na te. Maybe sawa wo senyeme ne wo ba na te. Nti ano de. Nti tema wo wo ho no a wo te se wakofa oba no a wo bisa no ye o ka sa nya no kore no. Wanka no kora kopim se wo free sound de wo ba. E ba ye be hu no. Tu ba ye na wo hu oba na wo bisa no se de. Wase I no osuro se obeka a kire me wo ka kire me amene ne bejai wonyi ni se sika na wo decide ne nti sika ni ntira etu ko Saudi wo ne sika wo decide ne bebrebe no wo betumi asese a che ya kase bia sika se ne bebrebe me ba chan besai me ba chan first one we send in 34 million and a second one 34 and a third one 109.6 360 100 million hey and a 9 million and a 360 Ghana cedis 1,930 10,936 ni na go me phone no so me nua be ma Kofi Ampofo ka bibi ha wo se da bia mo te se ye mo di sika bi bre mema bia wo mudi but mo te na mo nsua mo sabe mo nsua mo nyansa enti wan te da se wo bi akọ Saudi Lebanon Kurdistan and if I discover brand boy I'm or buy a boy in the aware pay
What tibi? Me tibi. Then na wunya wo boy we mu gidie so no de we discard brand no a. Se me wo na me wo ho. That time is we me send you 2018 mu ho no. The brand no mon kan ina mom ba. We 2018 mu ho no, 2017 2018 mu ho no. And ska we be di ni nsem. Ska we nyina be di ni nsem. And you 180 me 2018 date no e wo me phone so ni nyina me ye receipt bibia e wo so invoice ni bibia wo so. Enti me send we ya kire na me hu se wa wale no. E na me stop ye. Enti se sika no asande brand no na wo se Wọ́n fan tu kwan. Wọ́n no fan tu kwan. Me se wọ́n fan tu kwan. Be ma no fan tu kwan. Me se wọ́n fan tu kwan. Me pa cho wo ma me munua no mo yesen. Me pa cho ye 10. Mo yesen. Na ba akwa film ye 10 na ba akwa film. Emu se na wa kwantuom. Me pa cho obi ani akwantuom. Nti adan nti no wa fa. Me ma chiri ba no. Ma chiri ba ne wa wu no mpo no. Mid sika no ne invoice. Ene ye de atoso no. Sika no a last one where your last one na yes no 109 10,936 okay me pacho sa 10,936 Ghana cedis no who invoice and ye dey out to screen so no a wo hwe no se wo twantra obi beka se no okwa he adwuma ben kwa na no ya wo tumi nya ska wei wani na tua no ye dey atoso Wafa, yo. Asase. Mame. Aha, na mi bisa wo say. Faiza obana woni nete ne say montabu atetiana. Dabi. Antete. Na akwan ba so na wo fa so a, wo dwane ya. Wo de kwatena baby a wo won obo ase won because ye nim say o free Saudi ba ye no. Woni ni nyina na net ye kwan be so na afa so wodi tuja no na mpacho se sia woni me kasa o na sade me pacho e kwan be so na wo fa so a wodi adwane ja no kwatena obo ase baby o me pacho mi bi ka say ye kasa o na me pacho wo kasa o na me pacho ade na asem ni tie mo ndi kan fam na bra ye ni komo ye fra wa ne nya afa ni ye try na atomo because of mo wo ko ye mu ne ye fra ne nya fe na mo me pacho tie nya bo kire wo fam nya me no se nya bo kire cha wo de ma ko to e wo to fam nya me na se wo de be mu a wo ni hawo me pacho kwa ba so na se mi di metie se mi di fowi so e se wo di kan fra me sa wo fam na tam yan afa so a and I was for air. From ye now, Assassin. Assassin. Hello, mamma. Good hear me, Tie. What can you know about it by you? Yeah, I didn't bet now. Ya fra phone. Afra wafra. Now, wait, friend up. Try lay where you are. Ya fra ye know. Ebi kwa ya out of yo so we answer the say ebi no wa frame no me see me ma feeling me try wa ma me info bi ya usu na nti na me no nye de tankata wa ya de pa wa de wa ya na misra wo na ti ana proko pe wo de me akoto e se wo me ka we abia me nye ade e so de me ko e no na ja o je any problem bi ya wo ba ni na etwa ntrogu so entro wo twa gu so no on time and me ameyere so ntia to di ka bisa tini bisa tini na me to papa so a na o de be ko na na mu nya bisa mu na me nya de ko kwa chese me to papa so won to na wo kra de won to papa so a dabi ko ko de nya ko no na me ntia enye hwe wo de ye kasa bo ba no na koma nto ne yem ye fra ya ne enya tie kasa bo ba na koma nto ne yem man se de say yes mo pese mo ti mo ni ma tam bia mo mi ndi kan ka tam no da me da mi tie mo wa ya de so tie ye ku ti ma na say atema obeka no the man fa eku ama wa na me to papa so bia and now the me for eno de wo e ya no prapa me fa wo frame enti wo pompo e chere me so wo frame enti a wo to kata o de ya fra ye nya na oba no pressure wo de ba ye easy ya adwuma no to an e wo ka ko no pa maka chere enti e ta da yo frame pa de to bi asase wa hwe se no enti wo hunu se ye ntwa ntro ana meboa mi ma unse mu chantro ba ye
etu deɛ ɛnyɛ hwɛ mate aseɛ nyame ɔnhyɛ papa pa so wagye brɛ kora na wo ne yɛ ka ne sei na mmom no deɛ waba ne ka no ɔno n'ani abere enti bɛrima deɛ wɔ hɔ biara no yɛnkra ne ka biribi fa to ɔbaa n'akoma so na ɔnyɛ okay dabi ayɛ ɔne wo yere asɛm a sɛ kɔ no nso hunu sɛ wo ne wo ku no asɛm o na sɛ kasa na wɔkasa yi o na asase Mike yɛ Mike ɔnkasa woni wei na wɔhyehyɛ no ɛkwan bɛɛ so na wofa so de ɛkɔɔyɛ ɔnka ɛhɔ no na abɔ no na afei wɔhunu no ɛkwan a wofa so de gyaa ne hɔ kɔɔyɛ sɛ onim sɛ mɛbisa na abisa ne sɛ ɔsɛ ɔbɛhwie acid agu me so ɔbɛbɔ paa ma ɔmo abɛkume na damfo baako koraa wɔ yɛfrɛ ne sɛ de kurom na damfo no ka kyerɛ me sɛ sika na wɔ maa so no wɔno wɔhu yɛ ɔde sika ne bɛdaa ne dɛm 4 days ansa na ɔde kɔ ne nyina hwɛ yɛhwɛ sika no a wɔde ama ne nyina yɛ sɛ 11 ɔso hello asase hello mami asase mami mia wo sɛ wo yere asɛm enti ɛho nhia sɛ yɛde ba wo fa sika no how many months ni ɛna deɛ ne ka wo na wo fa sika no ɛna adenti no wadwane me Faiza wo wife afo de fa phone mama me amede amano hello asase paso na me ka wacha ke me ti asase munyi si me no won say me di poni awia aide ama mu sha me cho se me trɛw wo de munyi na ho trɛ na yɛnhyɛ wo da na yɛnhyɛ wo da asase bebo na yɛnhyɛ wo da na mɛhyɛ no wobɛba wɔse ho mepɛ ɔkyɛw mepɛ sɛ mehu asase sɛ woamma deɛ ne yɛde ɛbɛsie no woanhwɛ na woampɛ wobɛba sɛ wo sɛ wɔnkasa nti wo side ne na meka enti woankasa ma me da wode bɛba sɛ bɛyɛ a mememfa me da ma wo ma me da wode bɛba oye ma pe pa so oye meka so ye bɛbia me tira fa me mo kete edenjo asase ma me da wode da wode bɛba no ne na mehia ne yenya o ma me hu mi tin me ne nkata nka why ebi ameso da ebi a ye meka tire no na ne asase ya no na sese wo ba ne yare serious se die ntia me de wa ontie so number no kro be sesa no sa no on life tie obesesa no obi hu no oboase on sesa no wobi hu no oboase ba bia wo han ne dan nyina yanim obesesa no dia na kyese ne dan no wo mam sometimes aya na medi ya wo makomam asa obi beka sama fa case ne pastor ane ayi ya kan say cases a egum me ne me producer so aka ya dan sister wo be fra wo bi atenia wo bedi wo me pa ma chawo se mo betumi afre ne brother payini na nka mabusa na asem no ho bia sani asem ni siye emfiti ase me koye sika me de mane no ene me baaye oba okofaye ayaka de ode aye me hwa ma hwe ni nyina hwa ma hwe ni secondary school nyina wo hwa secondary school ono me no wajai me na me ma no to aso ekọ me pa cho woko geda ko ha me pa cho me baaye no okọ ayi me ba be ma no aye ho ade me pa cho nye me ho ade ene wo hwa ni secondary school ene ade ne kwoto adwumam me pa cho an ena wo san ko Saudi wo san mane no mane no ena wo san baaye me pa cho mami nwie we yansa me rebefi woni be ma ne tena ye nyina woni ne tan fie san me ba cho me ne tena 10 years 10 years wo sika san no wode aboa wo ankasa me ba cho sika de won tin nsam mu a me sese da bai se yekọ ne yekoye adwuma na sika ba ne nsam a hello wa sakate no
si me pese me hu se wo sika onu ni sika sai na wadi ana wadi aye ho yie. I mean, me ka se me ni sika dia na meboa because ye kwata kwa se ni ekoya adwuma na ne nsaka sika dia o de be ma me. Ohia nso a me so me wo bia na me so me dia ye. Ba wo na ade no ko secondary school. Me pa cho secondary school me hwe ni bi me na me hwe na last year na ma ni wie ye. What chire an ne brother mo mbisa no. Na sa ade no ko to adwuma me de no ko to adwuma me won kranza. Na sa ko Saudi sa send ni sika. Wo ba ye no so. E ba ye no so ma sama ni sika. Wo sama ni wo sa fa 100 million na jana. 100 million. Wunu ya mo sai na wa hwe mo school awie. Me ba cho me nua no mo ebi wo ho a me hwe wo mo. Ba nye sisa me wo sika dia me tiri mo nye den wo man kasa beka me wo sika na so obi hia me bra panyo me bra nketoa o omo hia nkwa na me wo sika me de ma omo because me nim da mewu na me ja me ma na obi nso ahwe wo mo wonu anom dodo se na ade wo matu kwan me ba cho me nua no de wo wu ye no e na me send sika se anko mfa nye de sabre no wo fro obi a enko e na omo nya agi nipa ba ko pe number asa me bra penyi otumi frɛ bɛ sa 10 times omo mfa because omo nim say number we a omo frɛ ya ekɔ e bia omo suro say e bia no report omo ayɛdɛ ama office me pa che wo nti asase nkwa na me ne kasa e na asase nso e na me de sika ne di kan ma ne nti omo ama me kwan amfa sika ma ne wo bia biem. Okay, nti Saudi a wo kɔ ye wonya mfie sai minya mfie miensa bosome nwɔtwe mfie miensa bosome nwɔtwe ejapade ben na waya wo betumi do nse meba hello hello memwa fine good afternoon yo good afternoon me pacho but we did channel no one Bra James hello Bra James hello Bra James yeah me pacho me awo bra yere mic yere me pacho me pese one de wo da ho de kire no me pacho so ma kasa na me kitade mu na ma pick me pacho mic ne yire ade ben na wonim kakra efa wone wo nua ben ma no wo ma setena ho wa ho me me the true fact say me some omo te say yire ni okunu and omo awo ba ko nti apart from that me who problem bia me for omo bibia hu because then if the unifree control by no say omo asase bi me asase na mo ka no me fa mani hu ye nti je ne friend say Mike aton asase no e di scan adwane me ya we so get na ka chere me there say me say na ekọ so I say but me from many who start at me and apart from that me who there be ma na me pacho ka say Mike afa asase no sika de adwana nya bia no we ye follow up bisa wonu abema no said there Faisa ka chere woni ayi madam boss the all ne say omu mi onu na nkasa me nya yi kaka o mo ho nti edu ba bi kura na me pese meti omunka edu ba bi pa tufa na oba ni dem na kuya me nim ka so omfrɛ me a na me boa ofrɛ me na o ka se niku na edisia onu ge ne ton asase na niku ni disia ni gane ye nti me frɛ me bra na nkasa bisa ne say ya mpa say ni se na ekɔ na me bra ne ka kire me say no kwe so disia no ko but no de ko no nye ga ni sika o so no boy no na bre na o disia no na ni di trap ge ni print kinya de disia no ko abuchi nti ge ni ko do abuchi o ye aduma ye ya o send ni sika no na o do kota at because o ma wo ba ko o de kota as na o ma ye no wa ye edan kra at least o say for be me de me nto mani hu ba ko di to ma so mo ka se ni o say 4 bedrooms na o di kan si se pro level ni 4 bedrooms na o di kan si se 2 bedrooms bi ya de ato aso wo nti je ba ya kitchen person o transfer no dis kan ko no on so company because on so why investigation won say Nyankopon ya na gya ni sanko back to baby owo na ono gba gya ni begia ono mic no and at the same time so mo wakwara nti asase ne de ono gya no o ma enya yi nti me bra ne ka chem say on de sika no apa nti mi asase am ne de men kan wa say ma no meto e ma ono gya no ka ne ka che gya ni say ni say na ni ku na ka chem say asase ne de asase na onu gya ni ton ye ni ya but sika no apa nti e be pedi se ma asase bi mato
aba gya ne ka kyerɛ me sɛ ne me dada me bra ne sɛ we manya asase ne bi nti oba na ɔno gya ne di police fire de abɛkye no nti efi hɔ no na me frɛ me bra no kɔ mpo minya no me frɛ na minya no saa na api na nti last kwa na gya ne kwa frɛ me no bisa me ne sɛ wɔyɛ ɔte me bra ne nka ana so wɔn yɛ sɛ ɔgya ne life bi ama nti ne sɛ no apart from that nti bibia bi me pa chon nti wo bra ne de wo bra ne pɛ so ɔkɛsia ne sɛ wɔno na de ne sika ɛma abayewa yi kɔ yɛ nti sɛ sika no de wɔno de te ne ka no me de wan kan sa and wan kan tem so de tenika o pa che say ya ne koy sika ode mane o no me bra no e na obi odokota asa sika no ya na ankasa mu ya na ankasa ono ankasa ka kire me say ode sika ne ma me bra say me bra mfanya nkrata ne de ebra buche ho no aha e na ono wan fa sika na anye da anko na ode to asase e ma ya ne ya we me asase no me minima se be bi asase no wo ama onu gya ne yawe ebi na gya ne so ba ya onu okay so nya no kweda sanko nkoton nti bi bi se no kwesa asase ho na o ma hihye bibi wo so nti gya ne to asase na eye onu mic ne ya na asase wo ma hihye bibi wo so aha o ma hihye me bra na hihye dan kwa wo so nti wo ma ton dan ne nyina aka ho ta gya ne na ton ya na bra se no ende ye ya no no tamu sika no di gya ne ye nti me bra ni di gya ne anajo no na mo ho anajo be se 7-8 ni ana gya ne frɛ me na wo su se ni ze na msasa den obra di skene gwane wato asase mo wato no me bra di skene gwane nti ono kwa anwonama mu se den akɔbɔ na ɔkɔbɔ busua dua na person I se me bra di skene gwana anwoni bi se omra na oba sia ne de obetua sia na ma na wakɔ busua no na mka kyɛ me frɛ me bra pani bu de tu na ni se na asi and I think some people penny free again. No, as I tell you, say, and the quite the movie to me, no, I'll cobble a bushini beer. That time, no. Me said that any gen and said Daniel that call because make a king send you a say, because proof at me in some way, none can me walk face to face and care because Kasana, the maybe I could tell you to make a cancer and send me to me. Go for it. No moving penny. China or Sigan African Sebiatan, according to Sagan the Quabuch, again African Sebiatan and say, or no could do a crap. None in watching or frame some money this can make a chance some name age no. International me brand new. A man is a man cast as a new. Maybe I can't answer me and I'm say, hey, then I will catch into me free again. I'll be son. It's anything I'll catch you. Not that Ben Carna. Okwa hwache wa femi aboma mane sente ni sia ameka wona say wan kan hwe antre mebra na na odi na na mse nti aha mebra no so ka che me say because of say me ma me wuya e be sia ya na wona me nye yin sansam na me ka che ni na che se ni le ko che na me odi tuma ni na me se man kan sa o aha ya besa ya fra na ye be nya so de na wo ka no because obra no be banti ye be nya won so aka ho bi ni ehu kra e wa asem no na me pacho we ye Akoma FM me pacho wane okay enti nyame nhira opa sa wo je ye so na ye be sa ma ho bi okay mati nyame nhira enti we ayi asase ni nua be ma enti ye no kra 6 ka ne de be ma no afa e de adwane na me ya wo ba twen ye bese ya to aso se de tie bi asase bra so opeso wo ba asase baba ye bese ya to aso ne nsano ne na mo de mo de a na mo fa ntoto so ma me mani abre kai medanya menwie medanya menwie so ahunu na se okwa mo ntu ahwe agent one mo kono na tua bibia ne maame ene maame 2 million sa 2 million na me de koye me birth set me passport man tua ye beto aso lorry fare na ntie no no se wono na breye etwa me plane ticket maame a ye be frɛ me agent no se me agent ne je ye 1 million kura wo beka 1.5 ye beto an asase no na efi mo residence so asase me ba ye no wa ye 2 bedrooms asiso by won wie motor ne any na kan ho me ba cho half plot okay ya wo de twa me why me ba cho mate mu yan kwa na wo de wa wo nim ba cho na ha ensa no mo fa nto so
ne munroni na wo mumfare mo amudi Lebanon Saudi Kurdistan Libya fosika no shame shabra ma besi akobre mansuwa ba kreneke mansuwa mesawada bomode na fa ha no dadwere wo yade ni na kwadan no wo ba e be me wuntumi nwa na mesawada bomode na kwai na ba ko da pe mu be bi enkonya clinic na me bo ho da wuro kire wo yi yade bi ko san fama enwedwe yade ye stroke diabetes and wo kwa samaido me some fibroid na ma free ya ye dodo wakọ ba bi entumi na ne ana be ma wo prostrate hepatitis B kidney and wanya ho haw bomode na bre na ye ma so wafo na ekasa ye oye nie ya je a wo se bebre kire se ye bo adwuma wo fa ya de ma ensa fa nkwada biara da na ye branches de adumienu ne yato apete ye headquarters e was ye Fadama Bomde Washing Bay nkran ye free house cleaning free bonto enu ti bomode na bra anwuraga junction wa askwa new road ya ne Melcom warehouse edition mu die fra yen wo nyira kwane a e was 0503 528 011 0503 528 011 and 0549 64 8362 0549 64 8362 manso abaka ne kana wase age se wama na muni 3p garlic mixture wa dance ye kakra ma me why 3p garlic mixture garlic papa 100% the garlic extra natural plant juice be bia bi vitamins minerals special vitamin C so ewo na chese anioma anuanu ahodo e boost immune system no afa high blood pressure so eya adwuma menstrual pains so afa high sugar level ni na normalize na man kama numbness so no so eboa obesity ni na eya adwuma online na why treat ni na asthma difficult frequent urinating no and also so eya adwuma emana eboa pa eno 3p garlic mixture omo na yes ha enioma nyina ho adwuma de boa oni padua enu ti bomode na pebinom adu panie 100% garlic extract what would the garlic yemani padua no natural plant juice the 3p garlic mixture me will be si ho kopa bi si ho na dania ba mesi ba kolona ka ba apidank angelo so benya bi piwak me to am so na sorry one minute the 3p garlic mixture ba dwa so wo de fe 0248 928824 0248 928824 and then 0201 me bobo na makoma 00 001 one because one to me antro 0201 0201 00 21 and one Mr. Uko Ashane so man say a drone with glass bottle mo and the cover in chia no red and I had the garlic no after home and that your screen no one say ya and a 3p garlic mixture here and we'll be fast so quiet and watch and until Bomadi and a ya be room Pastor Julius Marco Memoir Craba Major so Memoir Craba Pastor Marco yay ayara osemo ayara osem pa senka kadia mema paybi ena nka asati se oba obon ho moden oba ogina brane eye adwuma 100 million ye cheki 50 million ye cheki 9 million da so we senki atulo to na face amfa elemu a odi akoma asase anka ape ho senka kana na ka enka ma ko hwe de um ne se ade a esese ye hye ne so pa ye adwene ewo yintirim a ye de bobra de bia meka se onyame abo wiase awio onsa amofoforo bia dia aka bia ye de yen na ye kreti nti se de ye kreti ni ye papa ye betena asase so am ye ho adwe se de ye kreti so nya papa ene na amane hunu no osun adwon boni nti ne mani ahota se de enne Ghana fo mema bi adwon bone Ghana ye nyina ma ko ye bibia o
eye nipa na wo Ghana ha no Maa Akos say adwene we etrim no say ye free say the ye kan for abrochire mu no bi so ene ade say ye nyina ye free ha kotena sa amrochire mu no ye bobode Dubai no ne ade ye say wa ye fe ye ko party wo ho ye kwa ye refresh ye ho say ye ko ho na adwene da etrim ansesa Dubai ho so ye besa kwase ho any other countries ye besa ho nyina na on say hwe asase anka die no nko bay on san fanya obiem abrabo no hyase sabi mpredua menti bi ne mpani nsem krada se me kwatwe mprade a be ma kwato adwuma Maa Akos anya adwuma pa cho de ne statistics o de ne ko secondary school na hwe no last o hwe no school pa no wie o be wie no na hwe no ano san ko to adwuma na ka de bi na ka be ma mfanya o ba mfanya 110,900 and something. So also fatu kwa think Maa Akos die bi na ka feiza on fanya wo or school secondary school or do to adwuma so adwuma or pedachi ama o wie tu kwan no wase ye mo skasa safa bra bro chire ni bi na anyo no kwa ekopa gina pastor won so bra bi na won so kasa mesu tu kwan bi gadie bi no mfanya Maa Akos na ofiri ho a akokọ fampana ma media me say sa dia abranti asase boase won na mo odi agro every say Maa Akos me imagine investigation we ayan wadwuma ya ba yire na ba betena o boss wa meku o ye wa Maa Akos say wabo mo we nyina na so fi say enya ofa me kotwa me be mo wanzam fie ma nya ntwa me bioto de ka me ba waro na me say me bo wa shepu abrabo ma wo e na sabi mpredua san wo jimiti wo so mpansiasie o pese wa abrabo ye local boy ne sa local boy local champion ne sa any feiza ase ofanisi kabra no wadawro ma na nimdia wa boade amawo adwuma suemu ene wa brabo mu no fa no na fa ko bobra na ni sika dia fa na dia bra Maa Akos Ghana fo memma bi hweyi me say the way mu treat man no I very bad na de bia meka wo ma pa mu to ase wo dem ye wu ari akene fidie so se obi apa no to ase ntie wu na mu wu ha akunafo na ewo fie Maa Akos ama aye kunafo ne memma ye kunafo na do so memma ni wu sa je o yere mu ya bibia o adwon bone ne wu die Maa Akos memma hweye na mitum man so for say Maa Akos amamu ni na ofenza e je unte say yakene fidie so da say obi akwa Saudi Arabia amobi agiri sikadi metos ase no waje na ho akọ generator ka fa ya dwuma ma na ekọ generator to ho me ba ne de abobra na ekọ it feels empathy on tv da mumumani na ho ma mumumani na ho papa ya ka ne say Maa Akos obi nso kwa sanfo so na bi ai wuye wia obi guso wuye wia me de menka hwento na jimedia eni aso twen na nam eni aso twen na nam mum ye hweye yo na kwie ani 21st ke na kedia ye siatika na ye kwaje yare sapapapa wa kira si tutu nan kokom umuromu wo ho hwetwen wo ya wo ho hwe yenye ya ka ho na sese nsuo tutoyi ye ehu nsuo tutoyi mesasa bro midwonku mechi maame bi wa treda wo se mese me ya me ho hwe yenye yie enam se ka ho siatika yare no ye tuase ye tuase 21st ke na kese ye tuase tika yade no asentia ye expert ene ye de nimde fo akwa broche kwa gentete ene ye de won mo aba enu ntutu ase no edwetwe wan akosu na ase won ase ye 21st clinic doctor for no won ebe hwa bro bra na ye de ose ade ye no ye yade mfa e ma ye hon san kwose yatika expert yade free with nwi so de kosu mawre so eno se fabra lab ne scan massage machine ye de betreat ye wi ya mo bibidura no mo aka won ye de abo no yade no wo so wote sen ene ye wontumi ntene padua ni mu 21st canteen and yama wadua the pedie magi bia ne aduane bra na bagidi ye branches ne edu and ya to apete en kran do me market we do dan mu kuma se show overseas afa radio ultrawa esunya ne techima go so sari friend 0540 Bobasu be mama 0540 311 311 311 0540 311 Eye foko 2000 bookshop and stationery make a full one the amount and you whoop and woman papa junior high school woman senior high school woman nursing training colleges and woman lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 nursery kindergarten me say what that open science maths English social studies
bomodi ana bra ye ho wo benya ni nyina bi exercise book notebooks ebi ye ho bible versions ni nyina ebi ye ho calculators marker boards pen pencils sticker pads drawing materials and color works envelopes rulers mathematical set ni nyina ebi ye ho ma yetumi ko tu bi beton open mako nso so wo tu bi ko kofa enti brake kumasi KO4 KO5 KO6 KO old playing building numo fresh 0544 00 15 0544 00 Any a man made us now condemn way, condemn Brahmi Musuasem, condemn over he, Braha, Musuasem. Okay, now as some way I am man and say Yano, now condemn the Bayano, condemn the Bayano, ma, and na, yes, Oba. Condemn way, Nebua for ne Bema. Na min kami busa condemn say intimate to me, I better not 3 years. 3 years, Bama bet me atana. 3 years. 3 years. Bama bet me atana. 3 years. Ube Bama si obet me atana kami busa condemn. So obet me atana achen woba. Bama. Na wo kwadi wo pa. And let me to you ma before Saudi for just a ya na ya me nwanwa Lebanon for just omo bra wo Jordan for anra me se mako be hye ebisu sa uhunu ade a omo pese omo ye hye wo kobra na wo di sika na mabema na waje no ye ni tiri kunkon na ho fefefe no wo dada to wedding gan bra media mene wa me wife mega abraje say the fight begins abraje and just a wo ba be pata abraje and just a wo ba pata kona wo ba enumusuo na mebusa question enumusuo and enumusuo de besi ne condemn way eti ba ma mu betimi atena 3 years abra bi mfoma hemu mu betimi atena bema bianko yetimi ebitimi na broso condemn e chantro da bi ebitimi ma na broso ebitimi ye eni pasen na se de bema ntimi nya bi oba nso ntimi nya oba ntima number send me phone to silence as a man question we condemn we me answer that won't me answer mako the thing is de bema ntimi nya oba ntimi nya se bema ntimi ntwan fie me answer ma nso ntimi ntwan fie me answer ama bebre mama bebre nso ntimi twan mama bebre twan aseme da on na kuya emfa nkofo ba bi me ya condemn kan emanu mfum so a wo ye ne kire wo mfum so na me kan kire no amanu mfum so na ya mfu obi ba hwesu wo na wo no ya to me hwe obi you na wo no akofo bi ba gbo wo be to me mic afiri ho so what they woman akura me so what woman na obi ba man utie abenaje ya me si ba man na baba na ba ma ne buafo oh sister guy na ne buafo a wo na akodi kam odo ne dia ne wo akodi bon kra no ntu on kra no ntu mu betima bo na mo ntim mam na mo na ma no yo ani ma akodi ana ama mote ana ama mote me ka condemn na yakan maka o say enya wo na abehye wo bi ba no na abehye obi besu ama no enya wo na abehye oba wo gina wo nya mfiase akofa wo yonko kwabra na edina ko school amena wie sa adina ko to adwuma so won su adwuma mabi mi sa wo nyini chan wo na ha bicycle so obi a woni nya age group na wo se medina ko to school ma na wie medina ko su adwuma oba no nanka ya dan na ya de say ya nya ne sa nanka ya dan abraje could speak English so that condemn can't interrupt you ani anu mom na bebo abraje me pese me kachi na obi ati abraje wo be kabi she mako ade ye meya eye se bema kwanda mama na ba efom ono na de nsa boy oyi mani efo na obe chama ko ade ye meya ne se oba bre na wo dwene bema ho na wonim se bema me bomoden e wo obi kuro so na me di pa aba
enti wo de hwemachi mame tutumachi mame ye bema said ye mame na memuo wo na brabo no ka yenko yie ye wo ba won se ne bra ne kasa no ti asem o kan ye onim se wone ne wo ba ba ko enti asase na oton ye no eye se wo fa sika ne dwane ye na ka wode kwoto foforo onim se wone ne wo ba ba ko ana wo ka kire ne se onto wedding gown emfiri yimra Saudi mra ana wono so ayere ne ho menya kunu ana wo to wedding gown hwe oba waboaboa ne ho oba ekra won so nto wo to hye wo benya oba boafo wei wo hen oba boafo wei wo benya bi wo hen ma bibia anya me fa ne se o se free Saudi ba ye no wonu madwuma o se ye o fa carrot na wa hyehye na wo de asoa wose mane nkwa biem oswa dokuna ma edu ye eno o de show adwuma edu ye eti na ma bia fa ye ho adwene no na ma bia fa ye ho adwene se sa jimi bra no ye mobiem mama mo se bia mo fa nya mo ho yie fa ye wo ho yie fa dress yie fa toto ne ma yie wo benya wo so ne wo de esene se wo be ma wa pampamu atuo wo hu oba okofa no hwane to na hwane jeans hwehyehyɛ a wahyehyɛ oba wo mu adeɛ ɔno ne di sika no ɛna wahyehyɛ ne fine wayɛ ne kama wayɛ ne sɔkye na wo brɛ ɛna mitu yɛ nua maafo yɛ nua ma muntie muntie mesra mo ɛyɛ brɛ ama yɛnkyɛ ne yago na mama gina so ginzim na yɛkɔ na yɛba munye sika momfa nya ade pa munsie bi mompani papa na momfa ma wo na bɛma ntumi ntena 3 years bɛma ontumi ntena 2 years mohwɛ mo ho yie Madam, don't say that. I have stayed for 5 years. I get that saffron woody. I'm not checking. I'm not checking. So I've been to me for 5 years. Oh, mammy, every be any more than you. You will bring wow feelings at me to cock ram. You may be. Would I summon to order? None of them will do create me or do beat me and do a niama. Just one background up so to and yes, some to I say no. We are some to I don't know. Now someone to one. Now someone to now you didn't quite trouble to someone to I assemble I say I summon out to war. Ubrunia could dear soldier, I summon to everyone I know you remember Akoma crowd you money won't trim on your son of baby at here. Okay, any ever can say. But say remember 100 and yama 100 in it. Dabi. Oh, sister. Dabi amani di yeguma akoma. Amani di yeguma akoma. Na mama do mo dos. Ma ebi so ya yebre no. Nya mama na me yebre o. Eye ma na ma yebre. O ba entrance ne nye sa statistics na analysis ne hwade. Amani ye hunu se me nka so na akwa ba. Enti me say ma chance no. What chance? Say na na kwa. Oh, there is all kinds of men. When I know quite the end of me can be. Yet, try and one banny about. I can't condemn, and then the best of fear and the best, and then the Benyatum into a try and one. Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise at the ultimate premium long span self lock number. And Chelsea Papa, I'm a hoto swa about Dambomu. Japa Roofing long span self locker, your friend ultimate premium no aye papa. Nana boss so dear at the form sabre one antiano. Sa what the bow dance swa and flip it to pay na at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board dance swa your papa, I send you just an impu. And it is say I saw a dang, and crankra, and I said Jumakobi. But what they say, would you any better Japa Roofing asweye Japa Roofing Erotas na air strong kun what the bow dance swa over 40 to 50 years na at Tidiati. Na yan sano juma FSA ya redare our adan bosso free transport within Kumasi free estimate yama 5% discount our niama obetoso ube Japa Roofing Erota Papa Nkrono Kwantempono so bonsomu and Kodua Junction fimfin ho pe Frewon I was 0504 888830 0271 322152 Japa Roofing quality assured. Hey, me do we say. Na say grow fine dear. Ama fine papa. Why fee? Say na also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya money agisia. Somewhere secret dey nie. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum nwa so aba. Ebo afoforo yie pa.
ye de yan kasa ye koko e na ahye da ye enti emu hwam emu so de enti wo yo bia wontumi na wo da no krokro ana wo da ntientia wo so wonum ato a wontumi ne di aduane pampan fa so na wo fe honamre wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otititi afei wo ba wontumi mo ne nsa yie wonum grow fine mojadro no na boa oni paduane siesie ne yie pa grow fine herbal tonic eye super enti wo bia wo pa ne kese motu no for the tremu e wo Kumasi asakori mampo wo sabeka bi go all chemical shops ani abibidro depo bia wo dem sawo penchechemu fresano messi 0244596532 anase 0264596532 grow fine herbal tonic ana mojadro super no numbi Herbal doctors at Dawson. Now, so the pneumonia dinner dear Procope, Dr. God bless. Or draw or say a dear say a banner be drama on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, Asmayare, Anasa stroke. Why a Cassiado, any idea, a Kayade, Anasa and Queen, and Naminawa who do in our Batinete, Sasabro, Anasa Kaka, Hunamanin Sansa, Anasa who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawiade, Wakwampo Abawo, hepatitis B, and Coco, Dr. Sabra, what your drop count that prepare. One more pair, I won't put your Udruha on your Caprabampo, Obama Obesisia. Adibaqua Dr. Yahua Diapa, a crew, say diabetes crew, and now a crew beer for the Dr. Shea, and Nam the Juma Penty, the Dwana Bonamanesa, Obabra, Omafa, Yadiako, one Tajik Sienso, Uber Dr. God bless our Asokwa, TV telephone at you, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and Wajuma Fatao. Offer last meeting me one pa. Would be so? Nancy, I had a kitty. Ah, what? Abra Dr. Muzundo. Now we potty. Miss Soriano pa no mahojo, ma posuna yami ya. And you hear Amuzupi. A bit twice here one time. I told them so. Nambiam ke kame. Mitimu mukure ye. I fed you and Tommy Yamwa. Nami woo. We hear Amuzuke. Nami old man, Nimoja and Timinia Frusani. And to about Sorano Pana Nasia Tata. Nan Sanso ye titi. You will hear Amuzu garlic bitters. Na Dr. Muzu Nino one. Debbie. And you want to Dr. Muzun Kaye or one Muzu Heba Mesha. Pilin ama koko. Pilin a plant medicine. Kayo PYLIN. Ubenya Pilin capsules our pharmacy. Herbal shop and I licensed chemical shop Bieremo. At to form for Iona Pharmacy, Accra 0553 134 185. Kumasi 0243 123 224. Pilin koko adro tatashi. Appeal for Emma woman kwada no for any nkwada woni mfie dumienu entumi mfa adro ebi. This advert is FDA approved. Yediaba. Ediana diaba o hajisi ya ominyasu. Eye Kema Line Company Limited. Omo Oliver Syria Mix na. Omo diaba no enwo da run amebo no. Tie popo. Eye Kama se. Na winim. Ubetimi edi wa dance ya aje se bi ka wo katre masohwe. Obi etimi di bi Oliver Syria Mix. De ye pa. When the ka se pintin bi ada no me. Odi dia aduane enwanu no mu. Eti se Oliver Syria Mix. Oliver Syria Mix. Egumu ahuduo bebre. Ye wo Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Mix, Oliver Millet Mix, Oliver Special Mix, and na Oliver Mix minim se ebusiano obi benya di opewo boni pa ho ban free stroke yare na ho cancer na fi diabetes enti ebusiani nyina ehia Oliver Syria Mix akola di penedi akokra di abrewansu bi di so atiase ane se wo ko ado enunti se wo pe Oliver Syria Mix bi etu aton wa 0507 169417 0507-169417. Abusiafo na na ma ya to me die. No. Oliver, ask for more. Akoma Fertility and Specialist Hospital. Aya Yarisabia Sronkwa, a demo
wa wa Ghana ha. Yɛde abɛɛfo mfidie papa ahoroɔ na ɛhwɛ ne ma nipa biara krankro yɛade adɔkɔ no nya na yaresa prɛkope. Awo ayɛ wɔ kɔdaa nana. Mfie de no sɛn na wɔkyi ayaresabea ahoroɔ nanso ɛnsiaga. Menua, Roma Fertility and Specialist Hospital aba mawai. Kasia broswo, Akoma yadeɛ, kokram yadeɛ ahoroɔ, prostate cancer, cervical cancer, and breast cancer. Etri di ni sisi yadeɛ, ɛha amanfo bebree. Ɛno nti Roma nam ɛnindufo kudamfo so, bɛte oyare no tɛ amaw. Ɛkɔ ni ankrankra. Roma bɛboa mo ama mo asi yare ho kwan. Obehu Roma Fertility and Specialist Hospital. Mo asi ɛboa IPT Junction. Ɛbɛn asi ɛboa fitting area. Frayen was 0204 227858 and 0269 987479 and I say 0543 267273. Roma, here is Shopine, Nyame Bokai. Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise. Utie Akoma FM. Utie Akoma 87.9 FM. Akoma mu sam dwumadie no. Na time about center there was see the brand to yade no so. Ujanku wachi bebia etete wo bia malaria ba unsa samre ensuo toto enti malaria na aka ne ho dendende sa enti ka ho edura wo betumi dia sa wo ho yare ye adu papa eye time o time when you bomade na man sanka bi kenji herbal capsules so ene ye wonu no bia bi immune system no yade enti me nipadua no hyanen so kenji herbal wo mroma bi jana osaton sibonako kwale na ka ba dani ba mesi ba pfa have me Ozons Kamis and Apidang. Mepa Upe Bia Trafre 0244 417 669 0244 417 669 Condemn Ma dear Tiana say Abaya bi anu ni sisi achi t-shirt on TV no so no dey wano ne akosua no wano na ebra faida ko Saudi no ne bembe asase ko fa empra no oh okay na entokwa we ban se wa be fie ho so obeka nkere wo ba yi so ya hyawo ni ene na beko kokori dia no kokon bi afu ene tell the truth mo we ma ni sisi teach sisi echi dia efe dia ofe wa ntokwa na ngasa de manchester we na sisi echi no ade afa na efe wono ase am se ho anu osra tinkura bo opa ntra no na ese shem the whole issue is there if you are here ya o any day the truth we am say there say bi ogun na fari no if you are here ya o na be me hu ode oba ise na kuremu no onu mom de oba na tumpa de so no ono de na he na kuremu na so onu be ma no mom breche oba no oba bra no wa bre so oni ma de na me dwi ho aba bi oba ni tiri won wa nya la no so odani na nika kre bi agakwa na nyuma dwo no ko so oba chi o so ni madwa no ko wu so kwa ni we ma we kan na de ka ji zegi to kwa fru wana ure fade bizi de be dia no te boni ewi ya boni ya ade ya se ya o so ma na wow hwe ayi na woni ma be ma no obi edi ka frɛ me so be benti etwe o mo se ene ne so akwa na ofrɛ mo se se ene na asase asesa de a ontimi hu ayo yes sister bi di ka frɛ se friend Grace was ne classmate no yo oboni kuro mu nyina mo firi ayesoro na o se ene na se wasesa de condemn ntimi hu na kane na me ni wo school mu ne de ene nye kura doesn't it mo no no mo nyiri so benya ekurukura ayere kura aware se ne nsem sie atu enti on say no one that so catch we so be twegya ato edan no mu ahye efie ni nyina tu okowei papa ne ma me ho so okosiba mo mo na be mo otimi kase me kwa hwemase ba ne be ma de awurade nya ano den ye na aka bi ade na aka biam so obi timi bokọ buru na se ba bu na se be ma na aka na de ai ma enu na ya ne ye kan ya na mayi nim se bia ye mpe won asem nya ye ni o sesi ewu ni be me wu turufu se na akosi sai na kura kura wa kan sesi e se be me ntumi ntwem fie mi ensa wa bra won fa ba na munim sa dia mugya mo to kwa kwa ye dai
Any me be some question Munimano. Any muja who to quite quiet day. Me one man your head. Now I am Mobra. Yamobra. One bema yana. No, when my job any team I to quiet. When my job any team. No. I don't boy. And then when you say me could be done how about Champrano Jano. Or someone be cross on no some fun to quite was a medium. And you're not just about Champra. And you're not just yet. And you're not just yet. I'm a near month for whom we are seeing here. What do you say? Your son, I fancy, I buy you more boy. Me come do kwame what happen. So we jam what the any of Bane may ask you. Our Filema, Odobe na Messie, Odobe na Messie, Odobi. My in. And you was a bit in the back about it in the back with the piano. Nama piano. I Ma, we are so who so said at the end say Abrochikoi. Abuobi amobi. Ma. Se me dia wura wo pa e ma yenu no mo nti wo mo ho ase wo sa Kurdistan Lebanon Saudi Arabia Qatar mama nkra na se mo bo papa Jordan nkra na se mo bo Elizabeth no mo nkra dos mo ho je se o mo dos mama ya platform you no man wo so na me dia wo se me huru sa kontuo no de woman mama ensu ni nyina echi no won ni nyina no wo sika de bagana skemu 10,000 Ghana cedis so eyi ni nyina 10,000 de dia super 12,000 Ghana cedis eyi so wo to aso ta wo kokobin traffic mu a se sika won ya obetumenya brosa wo Japan ukura e de nam street mu a obetumenya se sika bankra ntiase ena na mi so sa de elupreneur na mi e so se elupreneur se wo ko ba elupreneur temu no ana ya wo de oba ya de se woni ho obo ma ya fini de de wo se so ata se de oba awodi we honi han na wo se wo ya boga na se wo ya Ghana ni wo ya boga na wo ya local na wo ya boga international se wo nya boga so boga na mfa bi ama mo bregu se yete America for isu dudu se ne ba when the men kwete so obi ti America with sikabro oh ya munsua die kakra Iraq fue Lebanon fue Kurdistan fue Qatar fue Jordan fue Saudi Arabia fue wasem ya me mobo adai na mama bumu faso sa wo ti Kurdistan bread wo biti de krom na mse krono Terem patasie. Enem patasie de krum. Empatasie de krum. Mogum ho ni mo ase papa. Mogum ho ni mo ase. Efri de krum ban patasie kai ni wo. Ye fa wura mu ni eba. Eye wura mu kwan. From de krum to patasie wura mu kwan ka no kopum patasie nko bi. Hona gani timi to akwaye ni mu babaje ge akurai. Eya o ma kwa sebi ni tu ewewie mu. Won twa fede se di Akoma kanon ya na ya ade mama mi ntu ma afuna mi wie se mumma moni na ho ade na wo bre na wo di sika bre bema me di sa wa se o ka jam se condemn se o se na me de bre wan ko ni atenka de be ya japade ama mfa so aba so enka mi di aka be mfa so be ba so na asase e wa asase aye ya wa asase obi ama ye di agro aye so na mboase mboase was o tu asase ona mboase tu asase mu egudie galam se so mama mesre ma no mi de mafutu an o de ma waje wanfa mo wa jamane nka ne bo obre yi se wakọ bro kira ba ye boga na o sa be so ayi ai wo de minadi ene se wasa chichiri no kru na sa so na de nam bro kira ko faso be ne ba faso be ne ba mama mani na o kakra munni wo do echi sebi enjimi sa
Gana ni be ma de no de ye wo. And the yeni so fu ekura ko si sai. Yeni so fu mpo ko si sai. Se bi produce so yeni ejina okura ye hunu hwe na mo amokoto fom. E de number 1. Lady ya de na samba nya so fu so na ye bun kata. Me se ye so fu okura ko si sai. What do you say? So fu mpo no de wan ko asori. Musi ediska brand won fancy die. Won fan to asas obeto. What di be si? Ama bre ko bre ye nyina bre na ye kwa. Bre na ye kwa. Na asase de ma baby asase hye bia oboa. Hwe ni bre ya wo fre na oni ne kasa yi. Na ye meya. Na ye meya. Awo so ogina brane. Na oboa ba ye. Wontimi nyina brane. Osro ni nua ba ma no. Osro ni nua no. When we sina dwene no se bi problem wonti. Da be obi eso nso obeka na asem. Na ne media je no ade ye nsoro no. Because wontimi twem fa Ghana police force so. We dey keto amaye. Be kwa ho. Bekwaye any police ni enu akwa ni bema ni police wo ye ni ayete ye aba ring po ni won se mama e wo asase baby wo se bia di so betua sika no boa anya se betua na triple minam kacho asase wo boa onya conference kan ni da wo da ko fa de krom ni ba de krom ni ba na disika na kwakoma na ne na di enu abeka wa hyempa so o si ba mu wo no nyansa be ni wo mu nyansa pai ene wom munhwa muye wate na mutukwa ye ntimontra ya ne ne momobra amokwa ne se ye fa ye bafua yanko na me sho ye Dr. Muzu eba kreneke ye kwa homa nso ne akofa the penis doctor me say doctor we die wo boa mema pa me say be ma wasan wo be ma no me bisa wo nan mienu nante wo nsam mienu ye adwuma wo be ma no eso mfa so ne sei ene o saka se be ma swa ne sa afon a otimi ma ne ye kese ene so oba nso wase so anu so otimi ka twom ma ne ye ketwa enti ye na adi aye enti se o de aduro bia be fa ne nkatom anu oso nkasi aduro no ma ne bia se ati atwa te so so se butum se bambara tofo mama ni ebi dia yes sas ye che na mpie yes anu no wakatwom mama dia Philomena na se mama dia ni e ka mama dia na nya kanu se wona ka so ye doctor amuzu me nam the penis doctor katuma ba oba wo di abaye kekasu kraket ma kawe nam ka se sa na ebe si e kire si ni mu kraket to so tina so kosro ba fo don ko se bro afi na ba ya mo se mema so amuzu gali ebuwa mama jadi afisani ye wodi bia amuzu ke ba bitia so ye fru ya no bi amuzu pie ba mecha wona me ya de beko na malaria ya de so amuzu ba mecha tutu ase tafa club 600 kuma se wa I want Dr. Amuzu omutia myself mama dia na friend 0247 77 43 0247 77 Oliver Syria mix Mr. Wada Oliver Syria mix there enable eno no dey ba no pe no bi na me di yem fa de say boa me pa no pe bi na ebi wai na se me be se bi wa mo bi ko bi na so ma me ada roma na wa ye bi ama me ma e de yie na e ade a wodi e boa o panyini di akwala di bi so opimfo di esiesia abofro de yefruma ni nyini yie wo no to wa say tayam butim say yes akra e na beto asase su wodi e bo ho ba free ho bebre ho Oliver de e champion te bomodi na de pe bi came line company limited from 050 71 69 417 0243 51 94 95 baby to sister Hetty or Shaya was I'm watching hello 03224 98035 03224 98036 03224 98037 hello me bacha ye money tell and na money ye money tell ye money tell ne yoko wadawuma we de wa oba wa de nya Robert am gazefi kochum kransa aya na utia passage wa mane mame ye ka bi je mi nua ba ni tese ona ka se du baby no o ye mistake e tese if you are a consumer today, or bra or madam or bra or bra or you crack or bano. Oh, if you want to come between, although you cannot, would you say, now that's a beman to come in piano, Oma, Barano, Unia, no, tell or do to cry out of the bazaar, when you took my Timotano, when you have a baby or Shabiano, or Melomino, if you cry again, Lecano.
na ya no kwe na o me yi no wano na maybe obi e fa ye na bibia nko ye me nyame on sha papa extra group of companies extra Marco, extra group of companies. Omo de nneoma bebre na ba adwaman so in fact omo hia adwumayefo se party omo pe obi a oye ambitious or confidence your friend confe or say passionate about adwuman and also a good communicator and we sales executives no omo sa pe obi a obetimi aye secretary or trotro e de ama omo se wo person ofre omo na obaye adwuman na ese se wo obi a wote kumase mpata mu ha ya because adwuman office ankasa e wo TUC enti obetimi afre extra group enwuma omo ye bi extra group marketing hub extra reality extra debt recovery just say the car and now obi de kan on person betu ya omo betuma ko je e de abraw and so omo ye ho adwuma afi extra holdings na extra foundation sa na o man nyina ya adwuma omo eye no ho enti say o person be secretary now obetumi ya sales executive so but money and free extra group omo number 0500 extra group TUC obetumi afre omo numbers no. Hello ya monitor mama na tse nyame adom yankwan yo iki program ya mission na djuma pa oboma Akoma FM ne Ghana man na mission mama ti woman girl ne de pe se mo kan de me de nsisi so mama because the first one what the bear man in front to kwan bear man in front to kwan ohunya san de kwaja taase se mo ne mu baba ko na ma wo mu mienu no mu ba na mu de abobra wo ba ye wo si wo pese wo ton ye de wo ton taase sa de tukwan adenti na taase a wa bra wo ho anye sikaja ko to taase na wo ton san de tukwan na wo ko bi na ansi wuyi a wa ta ba wati enti maame ne de mo hwehwe ne nsemu yi be man no sumidi ne ho yawo no wose ko ba no be training nsemu because e bia be man di be mo baby ye mo kan mama na mi sraw nyame on sha papa na ekire ya no wahwe the on face dan kon the on fantos asenko na eya God bless herbal complex God bless doctor God bless Marco Dr. God bless say or the enuro aba adwaman so no kwasem nie ekuro dia say ye ordinary ekuro anase diabetes ekuro dia ekuro a adi mfie mienu eko a doctor fo nyina a reject obetimi dia dua som ama ekuro no ase to deku obesity why kese ama form no nyina adwonkolaze asai afen so say obema no eso obema bula matali afe henia e frem etwe obeye ho adwuma dia bro gonorrhea syphilis obeye ho adwuma rheumatism kaka syphilis sani o mani na oye ho adwuma afe se yare bi bankola so e frem no asabra oye ho adwuma obetini aboa akola no ahwe no afe se opesa wonyem pregnancy nko dia wasebra na beje form no fa nto duro so obetini aboa mo nya emma ne bi forms no awafa wo ba e wo Dr. God bless akache no anya wo ba eno ntimi so wo be ma fon e be na yekese na low sperm count nyina beko eye God bless Dr. God bless na akasa kire wo no enyi na chinyi wo askwa one Presbyterian church no ene din hwane mo old health insurance dan mo kan dan so man friend 0243 641 860 0243 641 860. Okay. Hello. Young for free. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Didn't baby afraid free na bonnet town yanko. Me free sama. Me pacho kasa. Me pacho you know mo kan me chere ma agin kakra wo. Me pacho no ti na waso no chere wa adwene ma me why? Na me pacho Bema me teke me kafa bema na oni ba ne di na asema ba ho. Bema ni yesisi efo. Akoma FM. Pacho tie me die. Ame mi tie wo kasa. Me pacho oba no bema ni yesisi efo. We hu so oba no ni tinto nti na ma ofanya asakwa de ye ne sa. Na service nka oba mputa ono betna na to odo aseni kunu kwa ne ekwe no wa. I'm for no Sukrano. Yeah, what is the kind of nice Aqualani? Tell the bear, Mobile,
Nyame ensure papa Alaska Star Enterprise Alaska Ghana's #1 original wallpaper Alaska nkwana akofa wallpaper papa party abadwa masoma ko enne painting there twam kakra Alaska daroma wa krabi edifre Sweden nom Belgium nom Germany nom UK nom edi aba okala bia wo pe biara de yefe afa sizes ni all sizes office bia ehia bi radio studio TV studio no ho oya parliamentarian office ho oya teacher ni office ho headmaster oya osofo office ho aso dem ho mubetumi edi Alaska wallpapers ni bi aye ho nyina me ho aye fe no Alaska no wallpaper eya original eniti kwaje bi Mrs. Anoche Plaza yeben Prudential Plaza wadum bako utwaton yeben mo bi hwenu akoto fake to original Alaska Star Enterprise for 055 411 48 78 055 411 48 78 Hello. The bacha wodi ni baby afrefre ni yenko. Pacho me free Accra Benta. Me pacho yenkwe. Me de kwamuna Ziki. Me pacho Berman yes no. Akwantu masem ya papa Saudi omom ko Saudi ni nya wo ho ya Canberra omo pre wo ho no. Yes no on the so nware no kra na. Unfa kana timre no. No ba no fa shabra bo fa so Ghana na nya me be bia man. Nyame on sha papa kwandem grow fine mojadro papa abadwa so ebo asiesie ni padua no ma ho ye feye pa oda wontumi na afi usoro no pan so aposo eye we ya hotutu ni nyina eno na ebo bia na wonum ato wontumi ndidi aduane so won so na nya wo de grow fine sa na oba ubu nsa ne nsusu ye mawa eye grow fine afi moja ne ba bebre nso na yesa yade awu mu no grow fine mojadro be siesie omo ye kama ba berima kwala obi etimi num grow fine siesie no enti eno a ene wo adwaso obi amomode na onko Dr. Grow Fine ho na onko pe Grow Fine emujedo ni din ne wonam se grow fine onuma na u grow fine Grow Fine me say what da 0244 596 532 0244 596 532 yankwa humane so hello Hello, Maa Akos. Me pacho wudi ni baby afrefre ni ya monitor ni yankwa why? Me pacho afre me maa na me afrefre ebuwa kwa. Okay, yankwa. Maa Akos ya dawasi no wajuma pa ye ya ho abotisi na me ncha no abije. Maa Akos me pacho oba no na ama we nyina ba. Be ma wanya ho ado ti sika end se ma ne se on fe tu kwa ya bra unwemo. Oba no anya je kole nto na ama we nyina ba. Nyame on show papa on ma we nyina ba national so global driving academy so de ene baby a wo papa ya wo benya driving school papa mako aba adwama so no in fact five benefits you can gain training from global driving academy as a nyoma mako num the thing can say well trained and students oriented structure suya ka atwie no mo se mo betimi abom homodin ye eno ne ade ehia wo mo de atoso nan so say best infrastructure just dan amoko tenemu and a serene environment just where you kama ani nyina sa ne oman entina global driving academy for to nsa from say mo mra wo mo ho emra mesuya ka atwie ebeboa mo yie papa ebeboa wo yie papa ne ma wudo pie wo ho ayedo befam first aid skill training ni nyina do befam fire safety and emergency response in driving, insurance claims, accident reporting techniques. Ninga no yado ebfm. Yewa atonso S line. Ye paint ye dino. Ye paint cream and wine. Fresh 0554 0554 0554 64 68 68 0554 64 68 Yankwe. Hello. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Dini baby afrefre ni monitor. Me pacho me cafe free address ni wa mafi. Na me inshira mo na pa mo ye. Na mo me pacho me try and for some obi an fadro na emma obana. 77 project for be enya adwin hafi. Wow. Now be ma we here. Enya fe. And then I'm going to say, Mr. Bain, let's say, Obama say, and so the hopper, so Emma Boyle.
bɛrima no baabi a ɛwɔ biara no ɔmmra na ɔmɛyi na no ebi ɔkwa na no ɔbaa no ɔnso mɛtena yo nyame ɔnhyɛ papaapa na mmom no roma fertility and specialist ɛhɔ na yɛkɔgye yɛn mma no afiri wɔ me se wɔ ba a wodeɛ wɔ yam no yɛka hɔ kɔɔtaa ka ho ɛhɔ deɛ roma deɛ wokɔɔ yɛ ama no wɔ hɔ ɔde bɛma wo sɛsi a diabetes ulcer cancer na ɛha wa ka ho kɔ roma o kɔ roma ɛno nti me sɛ tutu mmirika na brɛ na ɛwɔ deɛ ɛne awoɔ wo bɛnya bi na woyɛ deɛ yɛtutu aseɛ yɛwɔ asuabɔ IPT junction yɛbɛne asuabɔ fitting shop no frɛ 0204 227 858 0204 227 858 na manners on point school of etiquette and so manners on point manners of omo ye adwumaku a ɔno mpɛ sɛ ɔmo tete enipa sɛ de esi nanteɛ sɛ de esi didie ma ko obi wɔ didi a ɔwesa na no sɛ de aso ɔbɔ box no manners on point school of etiquette for na ɛbɛ kyerɛkyerɛ mo sɛ de esi to ɛnante to yabasa yɛ nanteɛ yɛ tenaseɛ yɛ nam aba yɛ ham yɛ tenase ma aba ɔba bi tenase ɔba na ham a ɛnneɛma ɔbɛhunu kura nya asɛm ketewa manners on point for pɛ sɛ ɔmo hyia mo ankorankoro anasɛ ɛyɛ dwuma a group ɔbɛkyerɛkyerɛ mo na mo hunu sɛ de ɛsɛ sɛ mo si yɛ mo ho sɛ onipa enti hyɛ ne so ɛma me nyame yɛ adoma memene da wɔkyerɛ yɛ da ɛna entity di nkan no ɛkɔ so wɔkyena yɛ ma wɔnyɛ fie nkron de kwasi mfie du so 17 years no ɛna yɛbɛyi wɔ mo training dining and table etiquette ne nyina no yɛkyerɛ wɔ no maintaining personal hygiene ne nyina no yɛbɛkyerɛ wɔ no engineering guest house KNUST campus yɛbɛstate no pa 10:30 ɛkyerɛ no pa 10:30 ne yɛde wɔn afa nteteɛ mu akɔsi 4:30 na sika a wobɛtua ma ɔbɔ no ɛyɛ 250 Ghana cedis mpanimfoɔ deɛ yɛ kyerɛkyi 27th ɛbɛkɔ so engineering guest house wɔ KNUST campus 1 p.m. ɛde kɔsi 5 p.m. woyɛ single 300 Ghana cedis wo ne wo kunu wɔ yere 580 Ghana cedis wopɛ sɛ yɛ wo training no wo nko anso a yɛbɛyɛ ne sa frɛ 0500 777 775 0500 777 775 ɛyɛ Saviour Foods Saviour Dr. Saviour Akofa nnuro ade aba adwama so saa nnuro kuro ya esa ya aduane udi aduane no na ya hu adwuma nnuro ewo mu onum aduro so na udidi ma wa men eye nipadua mu adwuma esa nyaroa bebre diabetes ni nyaroa ka nyina udi Saviour Foods na ulcer aduane udi Saviour Foods na omini mu dry throat na eko udi Saviour Foods na oda wontimi na krokro na nyina eko honam nyina ya usisi ya o kasa wonsa wo so jegejege udi Saviour Foods no na no say ye duru a ese say oyade enti ko Dr. Saviour na kache na kwaje ni nuro ni bi enu nti ko Dr. Saviour kache na kwaje ni nuro ni bi prako pe wo benya bi o Dr. Saviour nko aho wei yempesa frafra mu bi abeba enu nti yemfa nwudwam fra 0577 201 495 0577 201 495 495 IBM NJ ensem suku papa aba awieye bremu aba adwama so watete ensem bebre na osan classes kan ho remedial classes and English, maths, science, economics and social studies so obo money na oba IBM NJ fo be boa na o mama adesua a emutie na wetime asua de akotron so hwe so apase ensem suku o se kyerade so esade kan ho enu ti bomodian na bra na 2021 yi July admission no ekoso your campus from your basic FM your ben NPP regional officer when you are high school a man from so your be a man from hospital no from 100 Ghana cedis friend 0542 170 510 0542 170 510 extra group of companies extra omo enioma bebre packages bebre na extra for akwakofa ade aba na emom enkrofa omo pom no say esase oye obi a we ambitious oye obi a we confident person just wo akukudura odi tu anamo afa we passionate about adwuma no and say we good communicator na omo hia omo say omo pe sales executive and afa so secretary or trotro for ade ama adwuma omo ye ni extra group
extra marketing help, extra reality, and we kind of say real estate. Real estate. Omoya say jumano. Afei so extra debt recovery, extra holdings, and extra foundations. So about money and about real estate for no extra group for boa na so person oto na alcohol. So person oto asase alcohol. So obi do council alcohol extra group for na omo enye wade enfama. Na sales executive then secretary ne dia ya po bi one work Kumase because adwuma no woti you see wo fra chichira wontumi nye Kumase he ya yepe maba wane mranti omo Kumase he ya friend 0500 0500 00 00 90 90 40 40 0500 0500 00 90 40 ya ko nyame enshamo papa ya ko enkrofo bebre free juade ko ya bebo won nyina di Asante or London Doris Asante oni Pizarro Nikita and oho ya omo bomode boy pa nti erade enhira omo pa Andrews and Manyan Patase bonsumo so hwe pa nyame enhira omo Collins e wo dache hene junction Collins nso hwadwuma de nyame enhira papa ye ko Marco Pelo Santase sanso na my sister Agnes Osu ansanso e Italy ono so hwe IND boutique e Patase Marco nyame adwuma nwumre meye all night e Assemblies of God of Patase. My number is 0547 853640 0547 853640. Pastor Julius, my number. The fan can say Pamako or Besrayan, a Venetina. To head up and never buy any year. Anything I bet you to pictures and papa. Namenka, no slow. Now, oh, problem. Now, Opesa Wani, Ubetrase. Na yetumi kanye solve mawa said your house tibia with your bomadi and a friend 0246 82 4549 0246 82 4549 and at 0246 90 3987 0246 90 3987 me my number 0245 301462 0245301462 Ufra na yedi enkomo Mr. Wusu Edum Africa Market ono yire oba eku amponsa Bronx yachiamo mini abema bi ebedi nkomo edi afa wo pomoden ehun nsem hiame wo yade a wontumi nsore nkwa adwuma edidi ekura enya wode wo makura wontumi nyi wo moma ne nyi sase woni ahode enu ntitie na yemma ho edupa no beme na emo ha yena na ene nyadua sanity herbal center sanity what yesi nyadua ya say yadi hama ene yadro enti ene ya hwehene fa ene ye hwe edura ye frɛ no nyadua herbal mixture ena afen so edura ye frɛ no ask herbal capsules na say eduro mienu we anokwasem sɛ ɔmo akwa ye entafo ɔmo susu asɛm ho ebom na ɔmo